nina wekwatyo kana watinda nesa na utwete nesa chumwa ni kiuchonde kuma wa chumwa mobetu nginya umundi wa chumwa netwakwa mana ingi pake 7 kilungu ni ikumbia siasa Mutongo TV na Mutongo FM imwe kwa imwe kuma ba studio situ otundu twika hakila wa chumwa twikwa mana vano nina atongo yi na kuinga lekone swingi twinenania yolwa kila chonde kithiwe chakiteka kiwanzani chaki uteti tuyuka bana atongo yi twikala ndi twinenania nondo kwisila kunenanya no wotwe sawo manda nzia ya kuthinesa telembeta yitu wakamba kilunguni che kuombea siasa maondo mangine twile twilonga vano na atongo yi na kuwe mwene ndi uyume mawoni kumelatu ambe nginya umunde maondo mangine twile manoto vendwete elembeta yitu ya ukamba kwisila kilunguni chai kuombea siasa nondo wa ayeniala moka vano tuyete metwe ithionde vamwe na kuyuka twinenania na twanenania tuikwata usungio na tuisonga na mbele chikitu mitwe vano kila wachumwa twekiwa ye twitha twikwa mana twende na kunenanya na umunde kilunguni chai kuombea siasa ni twithie muno twisisia etha ni withiwo yate ya mauvochu mwaniki ni kuonekie mwane kombeange ndini wangwate ni Azimio wanangale kwa serikali onayo kwena misukosuko nondo wethukisia ate ima munini wa president Rigathi Gachagua nimende na kumwya pa kiende tenesa wanaokona cha thuka muno no kaumia ukakwatana na andu angi alamu onena na wasi omwe twazengale kwa Azimio nayo ni maende nebanokie vatwika na vesia ma ikwenda ODM ivetangwe kuma Azimio aende omba nola wava ni otwaiwa kutongwa ni Uhuru Kenyatta yeso otwaiwa ateo ODM mwene ne nomisioneni na waza kana baiba ndo maendete ne mochama kila kinene thene wangwata ni Azimio na maende ya kwikala Azimio na mayeso teswa ni chamba ona kiva nundu mo nemo aingi ona mbungene kwou ngale kwa minority side kanala nini mbungene mianesu niyo ateti ma ange ma Azimio tama waipa ta senator manzo ne manawe takana mianyesu ni maileto nengwa nomo ila yimbungene nigenda makatongo esia ukaleko wala anini mbungene indi ODM monga evende ya mongo masia ODM nithia laingi na baiba no motovia anithia tukwendea kwitha twe minority na twekala Azimio sia maingi ndene wa Azimio ne manenda ODM ivetangwe indi ni maleile kingi kithio cha kitaka ni Raila Odinga kueta kana no kwitha kana kuonanya no kwitha ayumanga utetini wa Kenya wa loko yezi enda uma uteti wa Kenya uteti wa Africa ligana ne maondo ma AUC kwa maondo asu onde ne moto nena ne siavano kilungune cha kuombea siasa mawoni maku ni metekelie kwa woni waku museyise na mwatei wa kilunguki na mwatei woteti witu wa Kenya weona Mheshimiwa Raila Odinga evetanga kiwanzani cha uteti cha Kenya maondo methi wa mayekala ata tuelekelo sakwani ni wa 2027 woni waku ni weva kana yakulyo ile itatu kenda imwe 5 namba yote ni maguve batende binandeni wa mitandao itu tuevo imwe kwa imwe mtandao ni wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official mtandao ni wa X ni @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku na hashtag ni kuombea siasa mtandao ni wa Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page ya kwani Erastus Kithuku anzomo and then wa page izusi onde tio tumani waku na twi live imwe kwa imwe then wa Facebook na YouTube nikienda wisethia amasama vikama kusoma maotomani ngosoma otomani waku na oingi kukona simu no kona simu ninguvingwa simu itina wa esa imwe kwou ombanya mawoni maku kia simu yaku mwakikana credit nikenda twa vikavo ukone simu ondabyo witawata umeteva na woni waku kana ikulyo kwa aini mako alani na mokioni cha kiwioni cha umunde nito Erastus Kithuku anzomo kalibu tutambanye nginya muthia tuyumala tuvose mesakwa aini mako onde ni mabikie na indi ni kwache mwatinda nesa ala tuteleona na ta Mheshimiwa Banda ni kwache otwane sa FM ni kwache otwane sa manzo usinu wetu tutani tomuno wachumwa tunethia ni na keva wachumone ngona mwana ngene wabingwa ka ateo no kutota byai umunde akalila kivela chao ende ekatwambie baya karibu sana ekombe ne siasa kwa savali onge nenda utumusio mbai ikenda twambie mutavyo uweta masitwa na nuo wekata Asante monopio na nenda kutungia muwe tondo wa kumbita bae kombini oingi nini kalete muno ndambite kuka kwa masitwa ni tawa Mheshimiwa Moses Banda numite Kitui County Kitui Central
Numite bandu beta wa ward ya Changwithia East village ita kwa Ngendo na oyu nithwa ni mutai wa musumbi wa Kenya kwa maundu ma mbesa na nina utanu muno kwithwa ni banji nena na mbai ya mukamba balawi na njasi kana ibinda niyo ya kunena nya tambai kana tuikulie iyo tumete ba tubikite ba na tuendete ba. Asante. Karibu sana Bwana Banda ni zengine makwise nondo ndo mwenye kumbeni ya siasa kumela tuambie 2021 mpaka munde na indi karibu kwa sababu ngi Bwana FM ni withi tuona moba nini lakini mwanyo yabingoka ndio kuona asante no go twazia mwana ngi wabingu katika kwa mania kumbeni na niwo mwana ugeta ubinguka na yino wabingu kwa tondo asia na yitu iba kwa edukize maitu na cia alama twene kioni edukize alama twithukize kisebeni nenda kwa zamana ni muthoji nyonthe pai kumbeni ninya wenyu Fred Mbatha ni na utwika wonene ya maundu ma utongoi na maendeleo na nini thito mayuana na kwina ciathi cikibathukanio nenda ndio ciathi ni cikibathukanio kamba witu na komana na kamba nimewambia patengui ikumbi ikuo muno na nikwete na nimambiye ala twithwa ikumbini ni tumata wezi ndito no matethi na yuto akomania aba na twenda ou rastas wasia tunene ithio ndala me Kenya menthi cianza twakaneta kamba na ni kwatie tuyambia na tuitembea na tuyumaluka nyikabazania kako niyiro ba nizi ni umala ka uziemesa nina muthoji nyonthe aya bandu ezao kwa umala mana Senator Nyangose karibu na ila ngiti naye kumbeni ya siasa inatukikia meza kwa ya kutuona nimeo kwa masitani Daniel Kitonga wa manzo Senator wa Kwema Kweni na nenda kwa sio monde ni kalile kivila cha Senator wa Kitui enokwambua ole litakuka kivindi ni kesuo lakini kwa itumi nawe the anda mbakubika akondu akulia wethe ina mukwati ya na kwa netikila na nenge ni kwatia ona kongeza kwendo ndekwo no gwa wika aya asante Senator Manzo ni wa tabia na niwo Senator wa kaunti ya Kitui mheshimiwa Enoch Kiowambua ni wewe ukuka kilunguni cha kuombea siasa humo ndi indi tamundu ukuelewaneza ni maundu ama utangazi angu nesi mukwacha nondo itumita athukika zaingire no banga maundu maku ende maundu ange maibanki kikabadae wesa hivi ya Ndevi ka umonde ende no ni wekirisi kana wachuma ukite tukethe wanake kilunguni cha kuombea siasa kwa huko ala kwanza mpaka nenge munetelete Senator wa kaunti ya Kitui na Kiowambua wachuma ukite no mbekirisi kana neto kwethe wanake kwendani kwa ngai kwa utu na ke Senator Manzo on behalf ya Senator wa kaunti ya Kitui na ile twabingwe kumbi tulike bo tunena nie maboni mambe yakuka yu maotumani ende na kutuma kwa wingi na indi netwithea twisonga imwe kundu ubailete imwe kwa imwe tuyambia Senator Mheshimiwa Banda na Mheshimiwa FM ni anda twambia no yakulio laisi nikenda itulike maondoni mako ala ni mwetie ba na ala akamba twitha twinena nya no ndu ningi ndia cha twika onena ni ithio tuma nondo twendete Senator anda twambia kulawe onda tiko nini Banda na FM Azimio yiko kana ndiko ana sie katika kila kiandikithitwe kwa mwandikithia wa siama kwi coalition ile nene Azimio na Kenya Kwanza na kondu wau mawandikithia su mobo ulona isenu kwenda kuma ni mathakarua na wenda kuma unenga nae vidami yetatu kada no kwenda kuma no yetikilwa tuma bai mundu obea wa katika coalition na yinondo ODM kukumwe kukumwe kwe serikali ni na kukula kungi kwe katika Azimio tena kwa sababu coalition ya Azimio ni chama mbingi tia chama cha ODM kichoka na ODM hiyo kana mwene kusumbika na wewe ani ya mamba andu ange makutukuma namo ta hiyo kandi bandu ithi lakini yeye bindani ye kukumwe kwe katika serikali kula kunge kwe upinzani na nicho mana isie tunaisia kana
ODM ni yaileta umaimwe yumete nondo payundo maminista mo memba serikali ni na mo me serikali ni nda maisisia urukumi wo nondo wewo binzani nuko sisi obukumi wa serikali na hivyo mbe nondo mnusikala mundu anaza hivyo ndo tulika serikali ni hivyo ndo ya ambao lika Kenya kwanza nondo maana zatazo kabalaba ku pa chama kimwe cha kanu nako katiba kaitu kaiwetete ukondo ODM ni bunzete meao na ilatwa na kana numalo ka ilatwa ijupu maiyete kau maiyete nguni ito kwa ni mkutano na ito kwa ni kusoma kwa statement ilatwa iwe nite mbe wa yumbe miongo monza na ita mbe pasi miongo kenda uluweana ma ODM ni maleani tena ODM kulika serikalini na kondu wou ni kwa chuno chokiende amwe nimeunena makazi amone maandie na ingi nimekwa zidete tiana kwa Azimio onaenda tukuma chama cha ODM tukaungamana na chama ingi si Azimio na nangi ndia ndimini anakwasha kana otuende ni tu brand tika brand coalition hizo no tuke na coalition nyingi zao lakini sai madhanguni Azimio zivo kuungi nina pia ikwenda nikimeto kiende na mathiko mayo memba kule banda wasisia nenezo angale kwengi lakini wasisia angale kwa nezo nwa sene tondo kuelesia badango ne yego azangale kwengi na gwie kimeto ikiende ne kwatia kabule kanangale kwengi maketa amboa ne kwa kende na kwenzwa na mathiko eta meme tuke kwa woni Azimio yego kana ndiko Azimio yego onele madhanguni kwa kiweayu to upinzani hiyo yego tondo upinzani ta coalition ya minoli ka serikali ni ona katibani kaito ka kis democracy ni kwasia kana ni twalete kwitha na jawe no opposition no upinzani lakini hiyo azizi ya Kenya wala tweyu kuma ando ma ODM mali ka serikali ni I think yone kwasia kana hii coalition hiyo hivyo na nuseo kwitikila kanando ni matiana ona mwenda ni tata bebi ndebi ka ukeza kwithia moyamba kwikata kuendea imwe mutwano zuyende mutwano we we na chawe we na maumo kuinye na sisia wala twi ta siasa sia Kenya hiyo coalition ya Azimio hiyo hivyo hivyo pio Bwana FM yego kana ndego ezinye gole hapo okay no zionga kuya hii gwata nio ila twina sio ile imaita wa Azimio engeta wa Kenya kwanza sio ndesi level imwe na sio ndesi ipo ateo sisilete kindu chetawa katika science ya primary school chetawa metamorphosis kuvinduka kuma level imwe kuthiengi na sio ndeti Azimio yoka na sio nde si katika metamorphosis lakini sio nde sio bo ondu sieili kula ye kunwa niki nundu wethukizia kwangalekanio wethukizia mheshimiwa senator ndo kwazia nukuwa ainena uneni wake nukuwa uiweta ODM nokewa yue uiweta ODM pemini ngone kwa kwa ikundi susile kilo ngindu paiba ndo ne uiweta UDA ngone kwa yuko bado peo kindu maendezi na ugua mheshimiwa Moses yaje maineza utanize vyo lakini mimi omombemwe na nimepezi ndu mbingi matona iso bango imwe uko na Azimio twasie na undu twizi mwezi mheshimiwa Kalonzo Musyoka na mheshimiwa Raila Odinga nimabangite sindu muno kumangile ne 13 na wazizia paikindu kinonya kana ni matani itibyo kutwika pe atongo ma ODM ma ikieta mali ka serikalini chai meki ni meserikali imeserikali unduzu okay niwezi kila kitu matwazi na ile kwaza kutuka pe atongo imagu hata ma ODM nundu be ODM ndinaweza kuitekela kana
niwe tumanite ku serikali baiti baigwa yuga no mande baigwa no mande kanite lakini wazi kindu kila ikweto kunabu nikila kindu kikura ni mwana jama tuku wake ndu keima nondo bayundu mundu ma ODM ogelike kumbini ya mbesa lita wa treasury yani kwa serikali na mundu zwi andezi kiwenu mundu zwi niwizikiwe na ODM maundu ale kwechikwika wazizia pesi mwena akuye kuna wanakiwe na kuna wani tinga ikakunea mheshimiwa Kalonzo nakiwe ikamkulia hii niwezi peke ndungwenda tike na ningale kwa hii serikali uyona ngata kou woni wakwa na thima undula wende nesa coalition insi onthe zikitete kwizila chalo cha uvinduka kila kitawa metamorphosis na no kiende ikiinesa uthela ate uwo wawo mheshimiwa Kalonzo nodwe mutha mheshimiwa Kalonzo wila unena pe bandu na nene ana asia no in fact unetikile mheshimiwa Raila Odinga tawe mutongoi wa Azimio na pe umba nonetwe ni Uhuru na pe mundu uneleana nawo yuko ukikwia thayu undu mathuku maimwe undu mheshimiwa Kalonzo mheshimiwa Raila mheshimiwa Uhuru mathuku maimwe meo imwe netha makabindwa kindu kuigwa mheshimiwa Senator igwe etha makari brandi maumete Azimio na kindu kigera kibaza nituka bukwa ngwatanio maybe tona kusiogwa o baadaye rebrand nesimaanzo kwetana nibo tukoze Labala FM wati ni ayulwa who is in charge wa the coalition Senator ni ngodo nondo your party leader mheshimiwa Kalonzo kwa binda yemwe ni watangazo na kina mheshimiwa Kioni au Maro na Langi tawe coalition leader na hindi bei ondo FM wawe tanekana bei binda Kalonzo na acknowledge kana Raila nowe mutongoi wa Azimio ODM mathingelela kana nowe mutongoi wa Azimio lakini ngale kwenge mease Kalonzo nowe mutongoi wo nondo Raila no kuthi AU senator from where you sit nondo no atu ya Azimio yo mathanguni na bado neo kiondokiwa wetwa mheshimiwa Kalonzo tuika nowe mutongoi ngale kwenge Raila nowe mutongoi who is in charge you lotwa na kwaze inewe ukwate Azimio kwawo akanambe kushogotita banini nasi kana nibwo nikunethiwe mutwano katikati wa ODM na UDA na yu mutwano ju unaiwa mituke no naiwa ndu memitwano ningi newe Junet yaweta kam ita wakamu skei na beo zituko tungeto tukangu na yu mutwano nunaseye ringapi mundu ina wo mwingi muno nundu wa mutwano usu nakwa ndu wo ngwenda kwetikana na mbaba kana pe mo pindu kumaki siasa mande nundu Raila aligazira kalene no mbakandu make imani makauma na maemi kola tajuni jokiende na joke nasi kana kiuni kawaida katika siasa na umundi twatinda kundu kwetu angithura itwathi kundu kwetu akimbo twathi ukamuno na ndeka mwizo twathi kanisa ni umo wa pefa no tabanye mukali muno na ndo mabutu asaku kuna umba na we munene muno ngithura ba around about news ila kuna ina maandamano andwa ingine mano wa iwe ngithura na kiuni kinthitwe na mathina manene muno na uito munene kwa andu ingi nundu ona kwenda kwena mutwano wa Raila na Ruto mathina ma Kenya mainesa kunenwa alama ilite unenwa ndio Raila Odinga we mwene nunenda kuthi Addis Ababa na wethi ya Tanzania ni ungamitie Minister wa Foreign Affairs na kosa ilembete nene muno ya Africa kwethi siasa cia Raila cia ita siathukana na ila manengwa ni musumbu kwa sumbi manena kwa kaunti ya Raila na mundu wa Djibouti na yune ngira Raila noende na kuita kipila na timu kwa tisia nesa lakini okito na kwema nitwizo bika bukwa chama kwema hata ende kwa oyu yukwa oyu Raila no kwete ko yatu matunda babe Ruto kuti ni munenge campaign timu nunengetwe bina wa serikali akaje kivila na nengi nitukona kila kiende ona bala mitandao yetu tavyondunge ku leader wa Azimio isa iwe nundu Raila nune kunie kando
mutongo wa Azimio sai ni mheshimiwa Kalonzo Musyoka. ODM meazia Raila nowe mutongo wa Azimio na kwa hivyo minded andu aingi ma ODM manaizie ona kuke kwata matiza udika Kenya Kwanza ona kuke kwata maiko ni Ruto kula okay kwa Raila ni wokwetie kuyeweka andu angi mena mathina. thank you Moses tiwazelelo nedukisia timu ya ila tuangwe ni mheshimiwa Kalonzo ila ya kina Keoni ni manawe tutene ndibakwithe wana meeting ile kwitha tuangwe ni mheshimiwa Uhuru Kenyatta meeting yesu seneta yenaendea na matangazo muthenya la manatangazire ni ODM inomile yeka pressa ya tuangwe ni mwene Kivila ola ni governor wa Homa Bay Mwandu Gladys Wanga ni uma nawe tie kana mutongo wa Azimio mese ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga na baiba ndo maende tena siama hivi ingi siyesoma tisha megezoti siwane siama ino ingi manzo ya zemo tongo wa Azimio ni Kalonzo Musyoka wazizia kale kwezu echa metho wathima kithimi chako tongo wa Azimio no wasisia maondwala maende mutongo wa Azimio Kalonzo ndo netekilile asia ni Raila Kalonzo mwenyewe ni wanengiwe utongoi nala nila siama ingi sia Jubilee sia ila DAP na ile ingi masia kiongozi wo ni Kalonzo na Kalonzo anena asia alama umete serikali ni mometiwa me support andwa majenzi na tunetele Kalonzo etikele chawe utongoi wa Azimio lakini umetuki Kalonzo mwenyewe anaengetu utongoi wa Azimio ni siama ile ingesi kwa Azimio kila mwenyewe sio onoi mutongoi ni noi ni Raila we mwenyewe unaisiu nele ni unaisiu we anaekiolea anaengetu chawe utongoi na ni siama ile ingesi kwa Azimio lakini we asia mutongoi noi ni Raila hakuni kuona nyara ni kuona nya wenda kwenda chawe utongoi anaengetwe ile siama inge we mwenyewe na ni uruwe tujasia kwa si maondo si maende kwa Azimio ni maondo mosenya muno nita comedy ila zongoma sia comedy tondo nituisika nawe Raila ni walikile serikali na wasisia history ya Raila ndaguma serikali no nena ewo achaze ni upinzani lakini wasikunikela nesa nak nulikanila me ibinda ya nak history sio onde wa meati ya yonde pa hii ibinda Raila the opposition kwanza Raila wewe wa serikalini all the time yeye wachawe serikalini no yeye serikalini Kalonzo analite kosa advantage tondo ko tongwe kuike ndo kita wa vacuum tiboki lakini anengo to wale na kidu kichole ni kina sengisie ando Kenya kuno okay anengetwe na landu wangi na bandu osele na feel gap isu maybe ona kwanza mpaka nenda lakini na wasisia njoko mendelele kwa manzo mayasa Kalonzo na mutongo wa Azimio lakini ni unalele yule aseno unalele wewe unalele kidogo manzo twasie maybe anoni ngwata neno ya Azimio tondo weta ningu kweli anda tongwe sekindo kiku ndio oneko ona mundo ndasi yani wa feel gap ndio ngwazia asisia siasa sia 2027 no kuona yube kindu tachende ODM na UDA nitamende kwikata kusolve kindu tene kuimini indi Kalonzo kuona takuteka advantage ya supporters ma Raila yole odhiu kuwa na ile kuunga mabu na mwongo ola wa nini wa kwasia ninye hapo na take that vacuum lakini alea we waona mundu kunengwe kindu kizio na elea we wewe unaona ile sia na yando na noko na mkutano ongi wa Uhuru anaile kwithwa chawe chairman ajola mkutano alangine manoki mkutano unozi mtandaoni ando ala matana kwa mkutano unozi ni ODM na ODM aleko kama mkutano mkutano te ODM tiongo aje na mkutano te ODM yuma ne ODM ni Azimio mkutano zio naendea ODM ti chama kinene kwa Azimio
then mukutanozi wa mutandao wa Uhuru unailete kwitha wende lakini tondo menauka mukutano zeka tai uinaende kwa munene wa Azimio ni Raila tondo weka Kalonzo no nale FM niyo wenda kugelwa nene usua the leader kula naende banda wembeke Azimio sasa nene wewe ando meo mukoni Azimio na mukoni ile sawa sawa kwa mbeka na nake ikiweza ile kabisa bwana FM ngwata nina tongwe weno ngwata neo ya Azimio undu ndona kwasia mutongoi wayo yuteile ba umundi undu wambe ni kana mutongoi wa Azimio nutona kwisa kwitha mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka nutonya kwisa kwithiwa Kalonzo wa Musyoka lakini yuteile ba ndaneza kwithiwa Kalonzo anendo kutavya kitumi no kitumi chumelete katika coalition ya Azimio pena ciama ile ciapata muno na chama kimwe gitwa ODM na kingi gitwa Wiper ni ciama ciapata muno isu katika Azimio na no cio ile kuweta ula utongoetie nu cio ile kwa undu zikwika kana kwa kunena nundu meko kana ndo nito na kuonania mwelekeo aya yuti bai yo ugo ODM kwangelekanio waizie numbers yo numbers katika Azimio ala mena numbers mbingi maile kutha meao ala mena maile kutha mena numbers mbingi kwa Azimio ni ODM sawa now ikulu la ingi yu ile kwatia ile kutapia uloto na kutha mutongo ikwebinda thinu no woni ukwegwengwe mheshimiwa Kalonzo nutono twika mutongo wa Azimio lakini uti mutongo niki kana twike mutongo no akwata endorsement kana kupetukithwa ni ODM no sio nundu already ni mutongo wa Wiper na nde pai kupetukithwa kwenda kwa Wiper ni mutongo wa Wiper yikira utiele ni kana twike mutongo wa Azimio nundu de Azimio ina namba kila utielie ni namba isu sirali siati yuni tweetikila le kana ulo tweete mutongo wa Azimio ni tinga na yu tinga ndo ne bangie ne kwambata ba ya ndisa baba ekaemeba na ya dia ba Kenya batena mutongo wa Azimio ifema ODM ni yukuma yuni twase kana ne twatambwa mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka tawe mutongo witu wa Azimio na andola ma ODM atongela ma ODM mailo nena ugethia ni twewe kana Kalonzo ni wakwata kupetukithwa ku nditimesi na nitete le manene ende maineza kunena ende oyuteile ba maineza kunena na kwondwa undu wambe whether yuteile ba ona yuteile ba ona kutwika nutona kwiwe tinga yasia tiyo mutongo wa Azimio nendo wotigeneze tinga na mutongo wa Azimio lakini ikenda ni urale troops ya zeke ya andu alame ya Babu Wino andu alame ya ona andu amayona nengania andu alame ya Sifuna ikamea yukuma yunenda tukomaneomba none bana nenyo ndemwe tuikwatiani yakana na muine na umeluni pyu kana yukuma monde mutongo wa Azimio ni mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na ni urebya neza ila makeku no wo mheshimiwa Kalonzo Musyoka uketha mutongo wa Azimio indi matekete bado timbado ititieli kwa zeneta meke kwa Kalonzo no mutongo wa Azimio yo ugo nyigelango matabia yu nundu senator na ingi muno mbunge ni mengaleko ya ODM na no mezi yu akenda mama nenge endorsement ona na mwana inye wa Raila asante ona makomania kuye kula kundu tuweta kuembelelo wa yema na tongo ya zuma ODM na imi akwa ndai no muendozi no mutu endozi ya Kalonzo wa itwe akatwika mutongo wa Azimio indi yu lama kwetho matekete timbado Kalonzo nesa utwika mutongo wa Azimio okay senator nezi maybe back no wenda ongala ba uyongela ondu FM yabanu otumia the word tinga imondo leze tinga no ne mheshimiwa Raila Odinga no neni akavinda kano yakomanita na mheshimiwa Musalia Mudavadi menene ange wa ya AUC na uneni ni wake ni kuona nyakana no kwebetanga siasa ni sia Kenya kwela nondo neni senator bwana Raila Odinga ikulyo ni mheshimiwa Raila Odinga ayuka kutanga sakino cha kwenda kuma otetine wa Kenya maybe nondo whether then muno wata ni chamani cha Wiper ni whether anetie anana magela me Azimio mheshimiwa Kalonzo kina Kioni
omalo alangi akamatavya ini mwezi nyeyu ninguivetango tetini wa Kenya ndienda ba ondo FM kweta kwendo si wa like mutongo esi Azimio ni wethi apa nithi wana kilo cha muthemba ucio nondu ninezi wina information ya nthini muno yulwa kila kinethiwe kinaendeye nondu kana Raila negi okukanena tu inyu mwene cia langi partners ala mwe Azimio kana negi okona maundu make ondu unakunie kicha ateti amwe make malika serikali ni o mutezi munezi okumona no witheki munezi uchiona TV ni mheshimiwa Raila Odinga inena yulwa kwenda kwevetango tetini wa Kenya yinguli tunondu thini wa ngwatani otesu maybe no either namwe anetanie akatia anana ya matavia o maundu ele atatu nyene ngwekali nenyu no moselele bana muyekale kiunike nethiu nenda kutobia kana atongo ya ingima ODM na la mebitha kuo ni maleani tene tambio ina Raila mwene ndito na makwili nwambia ukazia neona ngani andu na azio ukazia maandie memoka na azio kanundu we mwene niwezi nukwenda kuthia Addis Ababa ake ukaingi wethe ayu iyo ODM nimba una mo ila tunaikwani ne ya Jigi wa Jimmy wa Jigi nunonie Babu Awino na Babu Awino nuna wetie azia patunu we uthukuma na Ruto kana ulika kitandani kima na Ruto kwa una no gwesifuno wetete na eka ma MP yele atandi na Kaluma ono wanga mwene anaize igete Azimio na beando inge muno ma ODM kuunga mede Kalonzo na Ruto mele kundu yura ilo thiko ya kana ndo Raila leza unga maibela inge maiko ne Ruto ono Raila mwene benginda ko ne Ruto ko nenda kwase bindani yeju Raila no kwenda kibela cha African Union na condition imwe ya kibela cha African Union wendete African Union nomba ko katia siasa ila sia kwenyu musi ona ndoza kuiwenda mutho no siwelelika African Union patie mutho kaya ngawa ya siasa sia Kenya na ibinda ila Raila mathangu manogete ubingwa katika ando ala mausudia mathangu Raila ni wendie kukola lakini asioka akwatiania na andu make kana umya ngunzi katika njenzi yuka na yakwata mundu nakenda naye yathi African Union Kenya itana mungu kana yina kinene mundu kuya endete kupangithia andu angi meiketha na kinene na kwa ndu wau peo ne binda ya kusia Asia lo dina wa Senator Wambua kana asama nzie kwetela peo ne binda o ya kusia angisia o sindu yendete ngutabia la Raila ukweza kuvaluka kuikivela cha African Union akambula Ruto na ndu make na kamutwano kauka kathela nokona kindu kingi utakiona awedekela kanole Raila akaunga mochumbio ingi oandete African Union ina taendete Raila kamona kivilani aunje kwa unda kunduendete na Ruto na mutwano wo we wa kamoyoke vinda na kwa kitumi kanaka kutumiana nai. Thank you. Banda senata no kwelese neza na niwo kuthikivelani chucha AU ketha no kuthi maundu ma uteti ni wailotia wasisia tondu 2027 ni tevasa no botu endete no wazia maundu ala maende no kwivanga ateti ama ende na kwivanga yulwa usakwani wokete wiona mheshimiwa Raila Odinga kulia kwithwa kiwanzani kwao yucha uteti wa loko senata yazia akasi wakaingi kwitia indi twassume yu ndebo ki uteti ni wa Kenya wiona maundu metha mayende ya kusema ukweli we Raila bae bandu wendete ona athi AU na woko etwa ongamiwe siasa cia upinzani wa Kenya kou maundu andu makwasia kana athi gukethwa na gap ikethwa no woko ati ningi ndu sisi ndu nekie oyu anenga nando make malike serikali ni anendie appoint Gladys na appoint Ososi na Arati lakini na appoint la ongamie chamo tio weningi
ethewe Addis Ababa athi Mwingo athi USA athi ba no ungamia chama chawe cha UDA I mean no not UDA I mean cha ODM kundi kuonjazia we pa ibandu wendete kuno kwati no we ukwendea kuungamia opposition ya Kenya ona AU na abanga kulika ku AU na andu make malika mutwano ni na UDA 2027 masabu ma 2027 baketho mekatai masenzia ekangu tabio ndo wao senyo ni twalete kwitikila kana siasa cia Kenya nisisenzetie tondu wa sisa siama ici kindu kitawa ideology tipo siama ici gakwatia mundu no waipa yatia mundu ni UDA ni ODM yatia jawe mundu no UDA na tatie ye kana kindu kikitwa movement na kindu kikitwa ideology ya hustler movement kitaoneka na ndio kiwajazia Anonjaza hii movement kuna balukila ndio wateyo mundu no twende ndio ngwazi no twende lakini mana nene hii movement ndio kiwajazia siama hizi ito nitwalete usisenzia kanaweze kuithi abandu bakwatea mundu nisikwate kindu kikitwa ideology okay ndio kiwajazia andu amatendete bandu twende yo mati ata andu monga miesi ya mei na future ya siasa cia duniani nisiendelee sisenzi na niwo noni Gen Z moka ni manoki na sindu nzito muno sikwitikalwa nandu onthe ma serikali nandu machoe ma opposition lakini ende manzo Asia nitwalite kwa Asia isindu icio nizitatuliwe nandu ni mati hizi no mazi kujasia kana we Raila as long as they are alive niongwenda kwazi no akenda kwa opposition wenda kuuma kwa chawe kwa opposition lakini nao sio kwa opposition na akenda wa serikalini inibona hiki ndio kindu kila kize yani ndo ambaku yazia ngali tondo wazisia history yake kumena code NASA ku onoyu weno wenda kanana ando make matia wa chawe ngali yengi no wenda na ando make ne metikilile Raila enda ekanani mamatia wae ku make aweta mone aweta alama na noni ya nenga ne ando make demonstration is on siekatai kwine demonstration Migori kwine demonstration Western yani we aligasi lika ando make meka kwaniwa na huyo nje ando make ne maniwe kundi uko njasi kuiazimio tonda ando make ne meketa ne maniwe okay na ndi tuambito zivala bwana FM director Lois ni ndo bomba nesie oneni wa Senator Methu ni wono ukite kwa site na wa bwana FM konena kwou na oneni usu wa Senator Methu ni wa ni senator wa Laikipia is it Laikipia Nyandarua yes ni senator wa Nyandarua yes no nige mwana njenisi mwana yemini muno nige mwana ja youth kuune uneni uzino ukite kwa site ko mundu Kevin Lois mumbanye mitambo nesa bwana FM tuiva uyulwa baba kana tinga ondo umweta kwa seno ko bi opposition senator ya sia ndezone ya sindezu ate akasioka banda ya sia ona hadhi nowe uliona hata mundu azuma Raila kutangaza kwenda kwebeta otetini kwetia siasa sia mono opposition ngale kwa hiyo pe ndo mangu enda kukutabia oyu kona tiile ba oyu sathiti kana utongoi woteti wa ngilili na miongole na monza ni mubange yulwa miongo 5 yulwa yana kwanza welekele miongo 6 yulwa yana yuti unena na mubangi wa ondozunu nenda okia pa pe atongoi eli magwedo bango ndozu na mutongo yumemei eta wedinga utongo iwangilile na miongole na monza na maundu azugwa mayoro ne mago ni mheshimiwa banda kana we idinga ona mazabu mwekata mumwithia pau izi ligalini na yu kwanza abangite kibwa undungi na kwe andu ingi muno matenesa kuchona undu kiilie na nuzi ogethia ni twaweta ngama nenga edia yute ile ba mheshimiwa
senator pe report imwene tawa ya National Dialogue Nadico yo report izwi naisie patoneka pezi ndo na propose katika position sio tongoi ya zeneba ile kwa Muzumbe na neba ile kwa itamana izie pa ile kwa prime minister na neba ile kwa leader wa opposition na deputies na mandeputy ona ni kwa tipa kwa opposition tamekete mandeputy na ona kwa prime minister nimekete mandeputy nienda kuotebya kendo kimwe yute ba Erastus yute kwete kunena itinga na Muzumbe nimambiye ku implement report yesu ata niwo kwenda kuotebya uone neza na ni utapisia ba cheni nigeke ano niginge na katika akili sio mabangi tata nenda kuna angilile ameongelea Monza ezabu ile ziketu yute ile ba katika akili si angilile na meongole na Monza undwambe Muzumbe na Olawibo na ila maneleza ngombe na ba Uganda makakwate yani lakini Museveni no leile kweke sahihi kwa munge ndakuka Tuesday ananganie sahihi kwa Djibouti kulingana na mitandao lakini ndakuka Tuesday aya naondo bailewa nibo nola maitha ngombe kwa mutumiozu peke nduma kwate yani na pe ngombe mbingi methetwa mathivia pizia zino hoyo nigie yo kama itha ngombe mbingi na yuma kwate yani yo Muzumbe ula wibo no wakaendea na ngaliko yetinga bithukizie neza tukizukezi na ngaliko yetinga ithike bange niyo ikanewa department ya prime minister na zi bange na opposition nayo ikanengwa mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na nguta byondo isabu yu undu thikitwe ikekala yuga kulia kambo mondo kama kulia wa Kalonzo akwatenie na Ruto kaneka leweka mama gwera nuzo ndo magwe kaleweka kana magwe ekaleweka ona ekalevu opposition nuzo ndo magwe nuzo ndo baili isabu yu ikitwe kiani akili ni sio pio kana ona zila ukanengo opposition maketi kila nundu tayari nimetikilile tene na Kalonzo ukuelezea ni wese ki ukuelezea kia neni ni mheshimiwa Raila Odinga mheshimiwa Ruto na alange metreme kama ndivya no amoni wewe ndaibo yindivya ni nundu ndaibo pe na uwezekano waka na idea ndena yo nesa lakini nendo kutapia katika kindu kila kitu ubangi wote kwa ndu mezi ubango wote nundu nuwezi Muzumbe na mazo na machinery mbingi idinga ne oyi na mazo na ninge za idinga ni ukulia yani ukulia nuwezi pe kulota lega la hati kulia ya dinga tumia machinery ziba ya uzukuma serikali ngina zizo nengwa treasury izo kenengwa mauta ya machinery le dinga tumia nuwezi pe minyi na machinery ziba so mheshimiwa Kalonzo mheshimiwa witu Kalonzo Musyoka ndo anakwenda tena idea nde upio lakini hesabu ni zeketo ikamufix pau na kambo kama kulia huyu amaikwe Kalonzo ndai lo thengea Ruto kapati kwa opposition ni utapisia pa kangweke hesabu ile rahisi Muzumbe teinake waguma mwandani bala bandu manzo weta deputy teinake umete kimani tiza sawa nienda tukatwazi ati nundu kikundi cha ODM yani kesindana na kikundi kingi mageta wacha kima kichoka pake kweza with rahisi muno katika prime minister na madeputy make meanata meli isa with a balance ODM na pa yodhwe lon was we balani western na hizo ka balance kema na kema mbaro no joke na munini wa Muzumbe isa with a balance sindu izu na yo balance nendo gutapezia ba paibina ODM kwazia ona no tethukume nundu niwezite ne etha Muzumbe no lawibo na ni the prime minister ethukuma serikali kana ndo thukuma serikali nuzi ethukumira serikali kuma getha mayazia ula musele twithe tuiye kuma ngilile na meongole na inya ila twatumiwe ikumbini yeta wa treasury ila tukutha twina prime minister kwanza ni theri kutha tende neza nundu prime minister niwe
uweta sindu ila siende katika ministry Sionde. na mbesa sionde siyawa ta nondu twina senator ba mbesa ba bandu bangi siyawa mbesa si channel wa ministry si the head department ini si the head project ini na makazi etha nijete na prime minister ona nijete kwa TNT na kwa uti serikali nenda Kati. na ni utapizia ba isa kwile kwete na ni ukwe ni pikete yuke galandu ya zezi na za Erastus na panelist nzangu yazabu hiyo lwa miongo thantatu yo lwa yana yu palate yo mundete ile ba ni achieved miongo thantatu yo lwa yana patele tuzamutu nini ukegwa ukawiwe naita wewe nani wewe musumbe ukula sia ndina akoni va tona ni ukula sia ndo kana ni mwenda referendum mwenda ndina akona report hizo lakini nongwenda kuatia ni utapia kindu kila kwesa kuimplement andu koneta kingi na chukite keiliu na nteni dio tezeza tekulia ati chocho keiliu wa akamba ni weba ohe mwana wa mugamba bugeza yoyo na ile muzezia nenda yuto ambe kwithugezia oneni ula ni ile na utabia wa senator wa county ya Nyandarua John Metho yes nenda twithugezia no oneni munini pyu oneni wa second 14 nikenda tume bau tusonge na mbere nondo oneni usu ni wangwenda utukilingelwa ya discussion gitu ilangwenda tunene kwa director Lois kwa iko marafiki wameshikana pale, na wewe tafuta marafiki wengine, shikana na wale wengine, wale wadogo wadogo. Ukikutana na Kalonzo Musyoka, shikana na yeye akuwe rafiki yako. Ukikutana na yule mtu mwingine wa Tawe, shikana na yeye akuwe rafiki yako. Ukikutana na mtu mwenye na wabunge wawili watatu, shikana na yeye akuwe rafiki yako. Iko marafiki wameshikana pale, na wewe tafuta marafiki wengine, shikana na wale wengine, wale wadogo wadogo. Ukikutana na Kalonzo Musyoka, shikana na yeye akuwe rafiki yako. Ukikutana na yule mtu mwingine wa Tawe, shikana na yeye akuwe rafiki yako. Ukikutana na mtu mwenye na wabunge wawili watatu, shikana na yeye akuwe rafiki yako. Iko marafiki wameshikana pale, na wewe tafuta marafiki wengine, shikana na wale wengine, wale wadogo wadogo. Ukikutana na Kalonzo Musyoka, shikana na yeye akuwe rafiki yako. Ukikutana na aya naende niyo tino neni mukube muno director Lois ya mweka akuthauki uneza nekenda uwewe usu senator Metho na etabia munini wa president Rigiji kwa alamo tezi usu wa kumwe shikana na wao usu ni Rigiji kila tu neni ayolwa coalitions tena mbolika muno senator oni wa your former senator uneni usu enondo wa tukizeni light wa coded language nyanda kwa Metho ndi musi muno ni mutongo wa muika wina woi mwingi muno arona atuika senator wanakuko Nyandarua ai umawa mawaziri ma county government yaku na pau na nene meki imani mena munini wa musumbe na ndiasia andu maki imani nimeonete mundu mwana wa wendero ithiu kwaku akuzulanitwe akukuzulanwa agatwabwa ku ona ni kana meo imwe no sumbe la wivo lakini wa methukizia no nthio kangita ba Kiambu na bebi na tunayo Kirinyaga andu makuume na wo yulu wondu munene wo utwaithitwe na bebinda una muswado zindu athala wovo okwenda kumwo kibelani kibina pengine kinengwa amundu ngi wa kiimani kwisila mbunge kundu wauna wanu kwiwa aimwe umundu sio kwetwa Tawe nula gavana wa Trans Nzoia wekao mwingi muno natembea na ni wa kikundi cha DAP kirani cha Wamalwa nesu ni mbukusu na zuni mwainge kwa loya na wa usungi kwewa no wiwa baiwa twa Kalonzo Musyoka na langi me kuukwembe andu ala mate yani ni serikali la yivo na ingi muno na makakilia pe andu ingi muno mate na moyo mate na mugo na mate tekilite undu maundu maende na makakilia kondo unya woni langona ni kwatia kananda tika ya mwiso mwenendi na muno ngaliko ya agency nende ndima kulia mose ibande na mayandikithia kula na makaikona na maili kasi amani kana mayunga mo independent pala meona meani mwenendi na makulu maingi muno yulu wa serikali la hivyo na kondo wau mwana kiosu kilona wetie yenu gena vida mwingi muno apa kiimani na no mundu na kutabia ngati kwesu no zoto atindela na ntukwewa unene kondo wau upinzani ndimo thoguruto aika ko upinzani kanda kasumbika no upinzani wendo awe serikali la yetelete na kila desene zaki
wandu wa mombe mevo wazume senator Zua Nyandarua wa mwe methu kana zwa kasebya serikali mundu wa mbee kumilika ndo Raila Odinga ni wewe ndo mundu wa mbee mundu no likazi legali zio ndaka alikaela ya uswa kwa wizi la uswa ukamona po na nijo mheshimiwa Kalonzo na tuiye kumana na meko make tukamume na tukaumange ODM nundu mugamba ni wazia zua tumanga waita namba kuthwa na nundu otegwito neni wazifuna na Babu Owino oitha mwetele endorsement ya Raila tukwenda endorsement iye andu aingi ma Raila ni malete kila Raila onekie ucini guogo ni matisa kuthina cho na megwa mateanie nundu kanenga ndatike manu ko ndio ndio kiutawa na nicho kiende katika serikali wa Kenya yu eto abeba wa Mbalamu mzi beba Mbalamu nunene to revelation ile na Mbalamu nuweze ai muthukumi ai mwathani na bia ondo athukumi ingi mangai na makanisa mailio munde kwi makanisa maguo na kwi makanisa mobungu na Mbalamu ndila wonie mbesa najuna jokiende mbunge na jokiende na Ruto na jokiende na Raila Mbalamu wonie mbesa kwa Musumbe muna ni wonie ka usembesa agenda mwathanie na ela waendera kathane nundu kaini wa munengere binozu asie wa muno ngine ngoya nena naona mula ika kweto byo wa wafika kwo withio kazi andu azu matumaniwa nundu na athime na Mbalamu nundu nuye zindu ziene ase ubya kenge ibaki ibata muno Kenya na serikali ito ya gwene ibaki na mbunge ndo abo no yende na no na ngwe Raila kandi mbinde na kwazia Mbalamu afika gwa bindu akinge nundu ni wenze mia yanga yondo satani wezi Biblia Musumbi ora bala ni ezindu siako ando aba mama nize na ezi yako kwito tamanenga nyamasia ithembe osito sithembe etwe ngainge ngayesu wonu no makola atu imasinda oh uzu wa manizio wa Mbalamu na nuende muno ukethia ila Raila no ni nundu nukwenda uya Addis Ababa na niwona tu pesa ni wakolo upinzani ni walika siasa yani compromise yani andu serikali yonde iyo mbunge manengwa baki maikuna ya finance mbelu kula nundu mo mebuko yone yabo na maitia andu badethena na yuke uni chokele ibena andu ma Kenya na nojo ndatika amuzo chale ibena Israel na nijonga iwa mewiyete na ngai no wese ni meola nundu na nive kwa ndo ingi ma Kenya ni maleile pepa wa Mbalamu nundu niwende makanisa ni niwende serikali ni kanisa yoka yithoa thino ndu na bandu bakwati yoguo aya na gondu wo ana ni malevyo yu Raila iyo Mbalamu kani bikibo Mbalamu ayo museo lakini beba wake ni wale ilo nenga Raila no museo banda uneni wa Senator Methu na webukezo ndo kwenda ni kuona nyakana itamekwenda pethe na ngwatanio ya Kamba in one way na Kuyo na Western wasisia ingwatani Yesu meweta ezu mewetanga ethani tonya kwithwa nuko na yitha yina uito munene na itonya kubalo changwatani wenu engi yengalukano ya mheshimiwa Raila Odinga na mheshimiwa Ruto kindu kimwe na ngwenda kwasia ni kana ngale ya kiimani yo ni evangie kumatene ni evangie weza kwithia na namba zile sie metie na namba zile ma protectia ni sema favor na ni no ni namba ile manengetwe kwa serikali ma CS ma PS na chao na ingepyu na no ne wiega shagwe tasia kana onoyu kwisila kwa CS ya yenuka no nice ni makwenda not less than 7 nune wenda weta na namba hizi mananengiwe nenda kwa siasa nimevangie kumatene na nimeende kuivanga na kila serikali ni mele yako ile mebo no tarailongi imbai niko netie kai mundu imbai ni taraila jawe mele yako ile mebo tondo namba sio mami na kwikala nthi mami na kwitikelana menda hata endao na nukio bajazia na kivile kuja namba ile nimeende kukisubia ndi batoneka na namba sio
na kuosa andu alangi onetha na akamba makuoswa lakini akamba machoza malike mozo ma protect mbayesu ya chawe ya kimani me kuosa nda kuoswa anengo utongo yowe mukamba kuiwa mangameo mukamba leiwa no kutiwa pinzani 2027 ndi nani aweta mukamba yini wo kutiwa ndiko na mbene kuna nzaliwo kuna yangi himo mukamba no kutiwa kuye chawe eweka okay tondu omea makimane wa masisi pe ondo meili metho ame upinzani na metho ame chawe meserikali ai mukamba ka kuthi ekimi tondu na niwo kiwa tujasia kana siasa isi ya kwasia kana no unengiwe kindu ekwe siasa ni ndunenga waiwe kakwosa maundu amaitu maukamba tuekalindhiretele Raila njisi akanengane enengane chau Ruto ndanengwe kindu niwe ekie kwosa na siasa ni kwenda ona Uhuru ekie kwosa siasa isi ya kwase wetele unengwe wenengwe chau taiwe u na hizo tulikuwa takosa 2013 twalika 2017 twambia kwetela ono yuyu ile tukwazia Raila niwe ongamie jezi Azimio tuiwetu kana enengane jao okay waikini kuno kwa jazia kimani yo ne kiata ne bangi tene na indu kwa senator yaweta neno ku protect yawe utongo iwa kimani ndo wetu kwete akamba aimalike buma manengwe kindu mukamba ono itu nekio beno tuibene twe penina yoitwe dada replace wa oyo twe mwao ndendi mwao twe neko endelina hii nubi wajazia na tukileti utwetele twikata tunengwe akamba medele mekata manengwe muthamani wa kana unanga twe vela sio tomwa na nione wewe jaze zitakamba kula sito ni milioni ziana tasili nitwale tosio bakikabu ne chawe kimwe na cia nengwe mundu mwe ugeza kwithela andu makwikala nthima ivanga maundu mo mukambo zimwi no kuthimesa na cia sito milioni liti mwikata lakini twasiba lanyo eze kwitha Kalonzo no waina sio jizi mutua no waina sio jizi ulongi no waina sio tuamba kwitha chawe koni twalite onaitu kuitungeania na kuitungeania tikuyenda ndikuyenda kwazia asante aya na inde bana FM nogita kwako ndese nogita kwa sama automadi maku yu na simu kwa ende na kwa matoma kwa Facebook yetu live yemo kwa imwe page ya Mutongo TV Mutongo FM na page ya Rasa Skitoko na YouTube ni Mutongo TV so FM official subscribe then wa YouTube channel kitu ikandose ile amount onde ni wa makwata bau kwesela bauvo maundu ma kuotanithia kusomethia sindu cionthe ukwata bau aindi kwa alama edukise Mutongo FM muvea alama zeze TV mutandao wa X ni ati Mutongo TV KE ati Rastas Kithuku na hashtag ni kuombea siasa tuma utumani waku ningwetha ndio soma na ile itetu kende mwitano ni namba ya utumani mugube patende bi namba ya simu noti monza kenda nyanya monza noti 33 0799 870066 kwa saa 18 ndataka iteba sana nguka nisome mautumani na ndio sasa simu cia Bwana FM tuivo yulo oneni wa Senator Methu na niendeke ngwenda kukule yulo we interpret oneni usu yulo ngwata neno yithitwe iweto ya kamba kuyu na muno Senator weto munde mati naba ngithora yeba Kiambu na muno ni methitwe maithi ni methitwe makongeni makadiba ni methitwe muno maithi kale kwa cia Kiambu ni kuonania kana pena kindu maybe kende no sio pena mauvo angine na mokana bena ngwata ni rona sio wa mheshimiwa Kalonzo the flag bearer na tembea the deputy president na ende Rigathi Gachagua ayethe wa prime minister hela weta nukuona ibinda taibikia mheshimiwa Kalonzo aikana na maundu ama Azimio epetange bau na imanda ngwata ni wingi mambi opanga ngwata ni otene kana no tene maundu ade maile kwamba kwetela hii vakeso viko ibinde na newe Gachagua iweta twebika December tukera twese ulokwenuka ulokosyoka no nakumba bau maundu ma 2027 makambia kwivanga we interpret oneni wa Methu
no kuona hivi ndani bikie Kalonzo asi tawe tu Azimio. Ugo wa we be Kalonzo nda uwe mheshimiwa Senator Asia ya mudhukumi wa ndo mama kuwene katika Senate na tie twa hata ito hizo uwe wa Asia no sio ukethia o mainena mayubu wa ODM uzunundu wambe no sio ukethia mayubu wa ODM uzunundu wambe ateo ona mateo kwa ODM pena pata yu ethe wame githura hii pena pata yu makamba tia sokisi Mheshimiwa Kalonzo Musyoka aka hit the ground running. Yani unataka kulie getha ni nau na tegetha tili ata aka hit the ground running. Yani akoneka ekiye kithito na andiki mama obo maimonania ekiyete kithito na ayuko nondu akele ayilingila na bambelo ayema nienda kutabia uteti ukuna wou uka kuna zindu fulani ba ile ziba no izo wethi ukuna ngi bambelo ayema na indi yungisi wakaba yabe oneni wa nikano ni uko milelo ba ngizo kababe oneni wa senator nienda kutabia ondumwe na unduzu nienda ukwati neza na uyu noti ba ukutabia tawu senator akweta kuelezea undu kiima kithukuma na akwete kwasia undu kiima kithukuma kithukume owo nundu undu kithiro kithukuma undu nukitethasia uko ekaye mutavyono niwe zinyelango manana ati imaitumia kumbe makambia hii FM ni mutu somethasia muno mwe kumbe nitwaile tuyumalo katukakula nia na nipo wewe anjuma lange ngikulia kulu yemwe naitwa akamba nata Yes. naitwa akamba nata Ile kulyo muno nenda obaye kumbe twekuonalia naitwa akamba nata uyibone weba maondo ni azuo sina tape kindu kimwe kweta kwasi ati ithita kima titea sindu sieke pathukani ukethia tete mikunzu tikatea makenge tikatea mekwa tikatea matumbi na tikacio katika nza maima nikada withie na mwesu thoka ikapitwa nikenge ndivitwe ni mukwa nikapitwa ni mukwa ndivitwe ni tumbi yani masabu azu na niwezi uno sena tozu kweta kwasia akwete kwasia o kila kindu wona amathika na ibinda bitie maneki hata ibinda bitie kwa Kenya Kwanza kima nicho cha ina masiana nicho cha ina deputy kwa Azimio kima nicho cha ina deputy na paketha pe coalition nyingine ndo sisi nesa kima no cho cha ina deputy na yipa kweto nena makweto kwa asiati tike ondu tika na tika hata pekale mundu bube Kalonzo with in case yakezo kupanga akezo twika kindu aitwika kindu na itwita tetheke aba na mbado pekale mundu babe musumbi poipo ni ando kutabizia pa ethote tik ethatela kima kiuma babe musumbi tetela miaka yana ni utabizia ba kima kiziza kuma ba upe musumbi kwanza keilie pau nondu nikizi ati musumbi no toba kukwata utongo ingilile amengole na monza na kwata kima no choga takinamba zianata na yuke kwete kwasia pa yape atawe paka chiko paka zio kwe kindu kingi papumele mundu wakima azembevu atse au mele mundu wakima azembevu na ithia mei ni yete zondu kula zika na wana ziona ni yete zondu sisinda wa kwa utune tunengwe namba ile ninga ati moni undu mwizinda kumende mome Senator Medo ya Asia kwebangono twebanga ya ni senator wadiwezi undu erasters ekangu tabiondu na pe oneni mutu nena aba waneni weni Solomon we mutabanye kilungu cha katatu kilungu cha mbe muso akenda kilungu cha katatu ni kindu kingi muso akenda cha wa kilungu cha mbe weasia undu maundu methiwe ibinde bituku no we makethiwe ibinda yukite tayundu weni na pe undu mongwenda kugutabia niweze ndwetinga yika itinga nditumia nzezu tumia wanekema kima kipanda miteo yo kundu kwikivathukani ukethia matete babe mheshimiwa makazo makatea babe Erastus makatea babe Moses makatea babe FM nikata ukethia ulo wibita mengwata niyo na ekanu yubi bono ugete ila umo wibita kima no jo getha kenda bana baile na matete o meana ni makoma na asa monza si otuko makakula ni ze kuwewe namba ile we ona mwende hata
Makasi na mayase sio ndema ikwati ya nia uwe wawe ni kana pape mheshimiwa nipo tikuona balomete nesa waniweze gemondo gene giekulela yelo kuno pa elati no giopika pala beta wa pala uyangengele kunetwe ke majo ndege nazizi jethia pa pe mutongo yuwa mwandani nibo gwa uzinda na chako bana za monza sio tuku chatunge yakula siacho sio ndepa keneka ngiwata kikomaneta za nana sio tuku okay bado didamira beka za munga munga mino na ke tinga eka hata itinga joka ikamount campaign itaoneka bantu ikamake sure kana etho ayumbe meendeka ni maana atatu itinga ina 145 na niweze pena yona tine na ugo mbungela tena yo itinga ya azimio niyo ina yumbe lengi yuka ikamount campaign itaoneka bantu na yule ibana haleluya nyi yuga kana mbo inga komea kwa kare ila ne amuka muka ndambwa ila ne amuko muka na ni ukule ya amuka ne tambwa ne ineta idambwa esa muize sa amuka ni utobi ne muita ambwa nundu weza yaza vijana we kula kwa amuko niki kumekucha ivye waipa tena mayampi mena almost 20 kilo na ke tinga ethwa omete na liana na kilo no ke thani wise we na wiper na siama ile ngizeba kwanza mazindete ezilikale ona nienda kutabia ina mbide ye muzumbe akamande ala ayumbe ma independent withene wa nange bazi mio yuko etinga ne amanyundu thikayo netumia design zina niwe tuthatu ikulania iteza muthili kangaza likali yana nienda ukutapia yailo kunia muzumbe simutuku ikamwe kwa niwe zindu nienda tinene ne thate hiyo nena urindu etho yangiba nondu emboka gagua na ayikundo gagua ngata ayimwendi ndogora byo rundi ikulania ndega le ayumbera ndi namo na nimakwata ngirera nde muzumbe nienda kuigiria yana yolwa yana boka gagua ngima asante yunendo kutapia banesa katika analysis hizo nganu maluke weka mawa kweta kwazi yunaweta wandweli kama kweta kwazi ikete kuna aundu te kuna ukwete ba yape ulamuzwa wa Solomon wa undu maundu methi no makethwa kama kweta kwazi ikete banga number 2 kila bandu na withia ni lazima tete tebo na we tinga yasia te kuna campaign zote tete na ndo ingi na withia tuimai ya to make sure ndo azuna mile nivye ni tema milete ikuli watu ile kwekuli ndo neozo naitu takama teka hata tekuna azi ndata na undula tekuna atiende eneza lakini uzongilwa tiende eneza ndo wako na wethugizia ndo wele kwena na wele wako yunye ne thugizia twende eneza ndo banda wawe takipata wamina ukunia zindu zionthe inda imwe ngwatanio na rutengwatanio takamba tukatwa twingombo cia andu alangi tete na tete aije kitumike imani aije kimani kikalage ngwata tuzibe ndumwe ni wetaba na nye FM okay niweze andu by the way ngaindo mbetano matuke kindu kema na la woni mayendo tuke kindu kema wa mabalani ni kwati ni mandilelio baba muzo wake ndati the okay mini kilungu chake ndati the ni wa bithukie bo na mabalania we mwene ethukize ni mina na siati ona timu baka banda manzo FM erastasi tikethwa tina idea titho tina ma idea ziki bathukani lakini ndikendewe na kindu kini wetete ba kaingi ndikendewe nyene kuumanga senator nundu awonyola wake ndikeze kuumanga Moses nundu awonyola wake ndikeumanga erastasi yutambai yani timanike kana tibwana ambaye kasikindu kila ingi tamba etimanike na tiunga benakana tibwana ona kwitha ndithetho ana maoni mejau na tesa utungiani atazia woni witu ulogwa atokuoneka ta muzioni wo ithio ndata ilo balugaba anguka nayo kumeka comment naziele tatuye bai inde tunena tie tuinena tondu tuendanite tuinena tondu nitukwenda kwete maoni maitu lakini tuikole kula tumite onele ni ngutaya ni mutai wa musumbi uziungi ni ngale ya opposition nitwalete kuelewa kana at the end of the day tuimbai chawe na neto musiumwe na niwo oi tukuona tuithekwa
oitwe ko the kone mbaile ingi tondu mbaile ingi ni si kala ila sikwenda maendeleo siamba kuya maondo moma chawe moteti kando machamba kuoza chawe development nuko nene kwazia wasisia liwo Nyanza mamba kuya maondo moma machini vaiti musumbi maondo moma mekata wathi wesa ndota no niende musumbi nengi ekosa mathiko lakini hivi ora musumbi tu kwe mwenda twamba kwikita atambire kwikata kuka nake sisi achasia watu wamelimana wacha kwanza waendelee kufanya nini kulimana tuisi kubathukania hii uteti na maundu machawi Mama, kusemani kuni huko yo jazi na tuiba ni twalite kwendana inde wa nani FM aweta na ende nani ko ucheza kwithia ni tuisi na itu tuke tuneneba lakini sana nacio tuko twikata tuko Tuman. haya kile vyote kana nivyo haya kile ndio kwa na moyo nemba ime aziata ni ene yu nendo soba moto mani menyu kwa metoke niambia na mitandaoni nisome ile tukenda mwitano na ngosa simu yaku kuni na likavo kadambia na Facebook kwa metoke wa Kazulu Garissa yazende ne kabisa Steven Mutinda ngata kwa lobi asanti mundu kuto Daniel Mutua asanti Stanley Mwangangi asenga kwa Mombasa Joseph Njomo ngata kwa tuda Mombasa pia John Mulandi Mulumba yase ovachumbi na network kande ni kumbi kini kinene kera FM na bwana manzo kuo mekuo kiye musakwa bwana FM kiye musakwa FM no abetwa musakwa monde kibuba Mosembi asante sana ngata kwa Nairobi nzoka Mubombeni nzoka yetha Mubombeni utoni izino utoni kadhana twi live Michael Wambua Azimio ni athelile nzoka Mubombeni ngino wakaingi asia nikita ewa mutongo imanzo ninde nikita ewa mutongo imanzo ninde namona utoni kadhana twendani manzo uzu ndo wabona yambe omundi ya azanti Dav Mukuze stano ya tuned hine ngungani mumoni kwa tiunga takosia mwingi Paul Kisiangazi ODM ni kuanika group ile imwe ye ikale opposition na ingi yesilikalini Azimio no nginya mede na new formation towards election Kalonzo edwe achene manosu engalokosia Doha. Okay, Abednego Mwalimu Musyoka Colossians chapter 3 verse 23, and whatever you do it atly as to the Lord and not to men. Atongoi ni matumia enende na indi kwengai uzuni Pastor Courageous Motuko zuni maandiko kativo ikelome vomwe na bayetwa madinie mwanya nyuzu ova kilea ni kwa jebero akilea kitaingo tusonge taimwe mpaka mothia na ndi atinu azebomwe na bayetwa Bernard Wambua asante sana Jonathan Mbuva Erastus ngeresia tongo ya sumu no kwa woni wakwa Azimio no isietwa tu na ni ya nikie. Secondly, Tavia Senator they have a lot to do so that the opposition remain relevant, and if their main focus is to clinch the presidency, the parties in the next coalition should have an ability to form the majority in the parliament. SKM is the alternative, but only trust issues remains the big question. Lastly, ask him what happened during Governor Kawira's impeachment and why most senators abstained during voting. Did he vote yes or he abstained? I think Manzo abstained. I abstained. Manzo ni mwaka yala ni speaker isoma akasoma wa mwisho. Mwa mavoti. Naona bakilwa aikilwa Manzo no maybe no whether no whether I react keu sasa wazongea maybe no whether nondo nenewa kwina allegations ya mbesa ina tembe yengale ko isusia mbunge besa ina umia uda anyway neto ile to nene yake na inde Lois director ndabeze wini wa graphics ya
assisting graphics isu sikisebeni Samson Musyoka nyekwate mwati na neza senior journalist Erastus wena atongoi asunga liko ya Isli Airbase musimu nene wa Kenya ilovitu bamwe kumbeni senator wa Manzo ni kwesoba kwa ndai ya mbingi muno mwithi wa muchene nundu vena atongoi ma ODM mena itomo yingi ya utongoi na kuvonithia mavumo maina vata na mwene nthi ona vanini Mesha Musyoki twivamu ngalako cia Mombasa ole Musyoki kuma Mbitini mbitini ngalako eva mundu we Musyoki ni Mbitini ya kitwika nani ya Makueni Mbadha Chris Erastus Zawati ndada nesa Kedia Senator Manzo ni senator wakwa number 1 ni mukule ve undu mutonya kwea ngewa ya ODM na mwi tutavya undu tutonya kutwa Kalonzo na mbe nienda akamba mamanye muthenya ula twikwata usumbi ni ta Kenya ni wuju tukamanya maana ma usumbi na necha okila kituma usumbi okitewa Manzo na FM moto menyo kwa akamba mentha mepoa umbanyi akamba tumanye undu tukwata utongoi ni Chris Mwoki Mbadha kuma Kasambani ni Mombasa ula pilot wangalisia ukwaju mukamba typical kioko wa mauta following slowly indi ivi akamba nitwanoa ki kutumiwa ni Raila zoezi akambe maana ni kutumiwa ni Raila Samson Musyoka Raila kana etikilendethwa na ndata ya kusakuwa na vai muthenya ukasinda kivila ona kimwe unguasua ona ki ukwenda cha AUC akavaluka veso le Raila kangi kanini batondaka tini batondaka mundu zwa Djibouti ana vitha mwingi muno Samson Musyoka wako na muno lakini Manzo yo support be mundu ngio kwa siati Erastus Ngelele senator wakwa Manzo na wimwiya ngewa ya Raila tuikwea twese Kalonzo na mbe na noni lelo wa kuma emale kuthi ukia maseovisi ounai teneniki mekwika nai o na wetue mateva bau wetue mateva bau kumbeni mateva nile mwese mateva Muteti yeah, I know him okay ningo mumanda senator wina namba yake nondumia asante na ineona nitayaye Edward Kiet Erastus Ngelele Manzo na FM ni ovaka nyonyo nilwele nguemesa kwa good mira ku maivya Erastus Ngelele senator Manzo munona oimwe ndakagwe ngo Kalonzo 2027 nakosa kivela na nye ni mweya nesa Ruto aveta ingi Kenya hapana tuweza ku advocate for violence haya tuivoya ngaika na maondo magetha mesa sawa mumo kioko haya Erastus tabia Manzo vaikura ona X space ni ya vika 2027 asu kweta Gen Z makakwata moko and from their tribal regions Gen Z ma LD makakunia Kalonzo sini kule wakulia na ke Samuel Mbodhi Njeru Azimio is dead just like other coalition arrangements like NAC, Pentagon, etc. This is normal in coalition making world over. In 2027 we will witness a revival of ODM being led this time by a former Pentagon member Ruto. Raila will not have another option but to support Ruto. His time is up in politics. It's the time SKM take lead and form his coalition with Mount Kenya, part of Luhya, Kisii, Coast and Pastoralist. Mount Kenya does not have a formidable candidate and the SKM should take this advantage and start early. Miriam Makeba Mutua ngethi kwa tongo yasu Azimio ndiye se yesa kusia coalition ingekana mai kueleka na ke Madam Charity ngilo akimie wiper mwai honorable Manzo ndeto isu no siwiye Kenya Israel masawo kama kawaida ikumbini ngilo nene uye kima wiper bandu indi maybe anene yo bandu kasena no siwiye wakulu ni mondo monge
Nati ewa ingoro na unga makifeta chosu. Haya nasioka newa andu angi ke muno ngurupu nenge akitwima yasia ngilwe yako stele Kalonzo campaign maybe ndawa igoro ethe munini wake no ndeto nazi yoko mitandaoni. Teacher George Mutunga as VP Rasa salimia my senator hapo bwana Maanzo, it's high time Azimio breaks and more so sisi wana Wiper tujitegemee na tuanze kujipanga na rada ya 2027. We will up our game through hitting the ground because no sympathy in politics. Ni mwalimu George Mutunga kuma Kanzokea Kitise Kithuke ward Makueni County. Kuna gumu zikuito. Ukethia. Kwenyu kabisa. Wakethia senator Anthony Musyoka 2027 ni Kalonzo. Edward Kieti ngulile FM yo atongoye ama kamba alame ya muthama na mutua no atongoi agula ekolio na hindi mundu kitwa Princess Dida Erastus wa Chumwa aya okay na hindi Princess Dida keuchago katwambokela James Mulu, congratulations FM, you do have wise words tuned kabisa huku Kiambu Ndenderu but home ni Yata Machakos. Okay. Haya mundu dila ni wasonge wani Jonathan Mbuva ndio ni digozongia kiwa tabia nicho. Joseph Munyaka, hello Erastus, greet this guest, they have good views about our leader Wiper Kalonzo. Then uliza Senator mbona Safaricom wanaogopa juu ya Starlink. Thank you. Anyway, Peter Chalombudha nokite muzomba YouTube in the next few minutes. Round ino maundo ni mavindu kubwa na FM wendwe ne Kalonzo asu eusumbeka 2027 Gen Z ina Kalonzo round ino 100%. Josephat Humble Man over the Kiganjo twevamwe na Kalonzo Musyoka tosha. Abednego mwalimu Musyoka nizo miyo tumani usiwa andiketa maandiko alame ya Kolosai kilungu cha katatu na soa wa miongole na itatu. Kaso Junior kiongozi mashinani ngedhesema anzo Kaso Junior jogo Jamo Willy Huruma Massive tuko ndani. Obadia Motesia Embu County si hi to my super senator. Naende wa muthia ni mundu nuitwa Justice Mutale yacha vomitwe view Kiambu Kiambete Kiambu Kiambete kwa kizungu chao Kiambu Kiambete panda bikwa kwa kizungu chao enda ukabayi YouTube tinyo ndiabika bane bya muya inge monona tia zandi imwe yake neke justice kwenyu nezome motomanya le motumete ba ando masimo ninyosu na simo ngosa pia ningweza ndisoma motomani ma ilete tukenda imwe 5 wa mondo wambe YouTube eta wa Pius Mumo ase higher rasters Azimio ilisha it's comedy abe mondo neni ne banda it's comedy kila saa Kalonzo anaongea stories za Azimio ni kufuatana watu hawana anything Kioni Wamalwa and Waititu yaje Kalonzo yatiani anaando matena woni wako mutwa abasa na NDFM lilikana kini tuamina mino soma uko osongia atongo yala meko atiani na Kalonzo alame omolese kiimani atongo asu nime omuvicha kana nime kiimani muthia nime omuvicha kiimani muthia kana ne tenduluka Musyoka ndingi lilikana kiu Jeremia Kituku Kalonzo bado hajajua yeye ndiye tunangoja atoe manifesto yake tuamue na akazi wengi akasema mimi niko Murang'a na saizi wanasema Kalonzo tosha 2027 na likana chuma kivetu naye Murang'a bando na kwa na jamaa ongewa ya kumbi ambaye ati ya kumbi muno no last week but one ngale kwa sia Murang'a ba ya Canon bando babe buganya mawe kumani jana ezanya ma ne asiau Tamu family ya nasikia mnataja Raila. Nani ni mjinga kati ya viongozi Raila na Kalonzo? Kalonzo ni
Anadanganya mara 3 anaingia box. Raundi hii imemramba. Wacha aende tu 2027. We Tamu family. Haya. Andrew Muya no bungo. ODM tio Azimio please. Emai uke kana mo uke ngana mwa ngewa ya Raila ni natharile na OU ovya yu we ukonwe nitho kutuku imbitia we David Mutinda Erastus niova koja tabia mwana usu ayekane na ngewa cia siama a Kenya ni maenoete yu mene mbe soja Buffalo Mbondwiki ona athoni ni mesio oya za Buffalo Kalonzo ningi Mbondwiki Robert Kimilo ndiye si Kalonzo ayeme asia kula kwi Raila niki ona Raila onania vyo kana wende Azimio oka kabisa ni ovaka theka kauwe ward Kitui West manze zoso ngioswe na kamba lange metero maikulia either Azimio nezuende tu na Raila serikalini mheshimiwa Kalonzo enda kuyemeze kula kwi Raila ki ona etina wa kuteswa tukwetu kwa ibinda yasa Albert not Albrand unaitwa Alfred so naomba uramugezito yake kunai Alfred Muamasai Honorable Erastus wanazoea mbeta honorable by the way wakati honorable amen Azimio ko chama cha kuthi etuni ati Kalonzo Ndaluma na Wiper yake mutongo uwa akamba amwe eyo ndeto yake itesikie na amanzo kikoma muchota na kiasi keji atongo hii FM aita a point nesa nta is it possible to be playing video clips as they happened as we discuss happenings no sio tuasia keu Bernard Monuve baito twika kengeke kwi komo na kwiyo ngura twese muvese eka we natembea natembea Kenya yonde na no kwithwa na ando 2027 no Kalonzo nugitoza simu by the way in the next 4 minutes sioka nugitoza simu manzo mukenga Kalonzo muno uzwetwa Steven Ngela nake miguna we ai motwano wo ni wa ngeto kamo yo kavinda ni wakavinda enda kwasio bwana Manzo what do you mean here baba yaze motwano wa Raila na nini wakavinda we kula we maanisha hata huyu ni miguna ndo yasia baba anaenda AU 2027 he would be in the ballot he will not be in the ballot hata 2 million signatures za IBC hawezi pata tumechoka. Haya nataka ingi tatu siosoma mautumani ma YouTube Charles Philip Erastus Kethi atongo yasu na wime akana Kalonzo ni witu akamba lakini kolea udhenge ya mesa ni ya utila keki ni makosa munaona 2027 ni kuya onja keka ku akamba mugambo ni maundu wa we ego kona tu awona muno arolangingo Gideon Kele nake enena tambala uzine Charles Philip we ndumitu akaumania na bindu ya athime Gideon Kele Erastus kwa kule manzo hii lelo wakuma manzo mundu kule twengewa malelo nungune mpaka mu mando waungamie neke kana mbesa nesi iwe ona KMTC vaya nungune ona yone ya ungamie seba na kiasi kindly okay keu nike iwetene Paul Musyoki wakati huu Kalonzo simama imara utukomboe ukomboi Kenya sasa wakati ni wako ni wao kuja kwako si wewe kwenda kwao okay Joseph Nyamai Kalonzo mwambieni aingie kabisa Mount Kenya Mombasa pia Nairobi pale nje ya Karanda kuna jamaa alikuwa amewaongelesha leo vizuri sana juu ya Kalonzo wamemsikiza vizuri kuhusu mondo ya Jakaranda
jakaranda betha na siasa mbingi muno ciithia na umeme betwa Omoshi akina Nuru Okanga jakaranda emeze muno na nega lao bawi dinawe miaka yinabo Kilonzo Aaron Kambas must know that they have very few in numbers in brackets population and no time Wakamba will be the president of Kenya. What Wakamba should have done 30 years ago is always support the winning team. Aya ndatike mwene na izi ndatika nini siongo mina kandi some ndatika ni mwe nikenda no sasimo no kito sasimo nisi yalanda na soma nondo ingi mwe kito siokelela nzau ya kiamba manzo tavya Kalonzo atembe ku Western mbaloya imwetela muno uzi mundu ingala kosia Western na ke mundu unwetwa nje yalanda na soma kandi sisi kwa ndatika nisi mwe Kennedy Wambua Kalonzo is between a rock and a hard place. Okay, tutaraita asia esami okay aya kana mbogolozwe trust you are well only tutaraita yes today I can only dedicate this song to the panelists and my Kamba people. Q Sarah what will be adimoina moyethi wana kuyogeza pe mundu wese wadizo Q Sarah loizi no wese no ida wese mbadi mbingi gato wamudia YouTube nikenda no zimweto wa Stella mbide manzo Mount Kenya ni asiemi mandoto please be careful what asiemi mandoto kuma tono zima ndoto zienyu naende maizo omutema aya nenda simu mwene mazinga noba ene mazinga nono tumani wake ndio mbani sio simu hizo ndo nenda simu yakande somo tumani wake MCA wa ward ya Tulemani kwa Mboni mheshimiwa Chalo mubo osangeri mbinge muno niona omukwete nesa kila cha maana kwitu tamba lili ni kukwatana na twinena na wasia umwe oyu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aende nesa muno ndina nzika ndiasya kanamba yonde mbaisi yonde sienena na kwase Kalonzo okoa Kenya. Asante mheshimiwa. Ande Lois netele simu. Yes. Aya. Simu ya mbene yao. Leo mutongo hii. Robert Wambue nokero soma tumani wako. Hello? Ni magere gatongo yano. Loisi bogelela wase. Ai chao. Maika mwetenza na maizovya liuti mwezio ndema mazovya korije ningi. Na matego cha laila nika namo. Kenda laila kendo kuka euka. Kuko matu wabu azinyo laila kona no mutongo. Na tondo angi morode te Kalonzo. Maka manza cha makingi. Nika na laila enda kuka ndeuka. Oneze kana no matome kwe ndi utuma manzo mazovya makingi azinyo zetele. No zo. Kuko na divika 2027 nyona kema kwanza ndikendapo. Ikenza zinze lungo nakachakwa chiwo kende vajwa luta. Kiune no nizikenda keyiyo. Asante. Wa una atuma manzo. Lakingi no nego moyo lungo mozeta mona kezolai. Na maende na kuma luka. Anokone yese neta manzo. Ena kiyo. Maende na utuma nduze kauli. Asante. Membe ndu ba lengo. None na maile na mulia ni amatiyangi. Seneta nina utumaji. Kenda ni wewe. Adia nina matiyangi ni mundu weta wa muno na imo. Ni wewe. Asante muno. Asante. Aya ni muvea seneta ni wewe. Siuzie simu ya mbe. Toze simu ya gele. Teke. Nene na mukethi yangu lile FM na manzo niki tuvuthetwe ni mbai ila ingi shantra kakisilo. Hello mutongo. Hello? Nene nao. Nene nona mawe wa tito kuma kungi ni metabone. Karibu muno mawe wa tito.
Eyu ngebe tia tongo ya zimono. Emazi osa. Nanye ni wandi te munu kwata kendo neza. Nine kwata tia zolu tienda. Na ili lungu weke mbije kuwa weta. Ona itukembela kamba wizede te kala tikene. Na ende dimo kulia ebe mwe. Yuke kaningia kamba dinalikile zilikali ne wona la ile ndo kwa nike tindo ndo la ikwenda maanda mano ko utaile te katere mwate katanga mwamanzo yeso mulonda je kalonda te kate. Asante mauya watito Wathi asante nwabicha utomania. Haya Loizi nenge simu ya katatu. Hello Mutongoi. Bwana Elasa. Hello. Utinde dada. Neza muno dio iwe. Atinda nezai. Nenena nao kumangala baiba. Bitamula tukuma kaliko sama vivye ke makioni va musino Nairobi pipeline. Karibu sana. Kule ya kwa elimu kwa manzo. Na makulio kadhaa. Yes. Kule yambe. Ni kulia hii. Kulia. Awacha nywendi. Kwa manzo waru ime kwa mana mudama. Nulo mudama ngale kwa engi. Nenda tusongera na wa kwa mania mudama. Ya keli. Ni kwa ikoma 1 koma 2 na yekiawa na yekiawa bina mudama. Ayaita ya kamba onde bamwe. Kuma mudama kila na uma ubande no ati ubande no yonge tutaona amanzo meibange byondo akama matono kwa manwa amona maganena. Yes. Kulya katatu mabangi de kwikata boku yolwa ko manyakamba nikena manena wazo mwe kulya katatu. Duno nie maupo mana sia kana imana ndie ni mana ndie kemani na mate me otosia atumia mamba ya kuyu. Moko kamba ikenda moko nena kuokwido. Moko nena amwe maosio kamba. Chazi tuke bangi twendi na tongo yala meti tunao na kana ndo mbe makakonwa. Chazi ni juni kenda toke kwezi watu ebuchazi ni chicho ndo na ito petu keje atunena amomone presidia kamba ibyo mbe twevu. Senera no akwaje makole mak. Aya ya kana. Mine ya kana yu ni kemwe ni tuonete Kalonzo pevi ndo waendie kemani na aendo manana la tumea mea wanimo aneni maa kuyo maa mupeto kedia maa mombanya. Na wayu nesika wakuma buwe yengwa maa ajayi atiti mwa tumea alama peto kedetie alama takuwe alama esikie maa kemani atiti watumea maumio bando moka maa koma nana hake. Yuni maikira chama endo koma nai kana ndo asinwala na koma na ana alangi kana asuma umela okano nuru gantro sia kwa timo ila kiongozi fulani ngoke ila mena kiongozi wa makewa na angitiala emolati kuma kondogera wavi ke makioni ba Nairobi pipeline sawa mnamolatia sina tatio goma kule mama lati no sayo dawe musonge aiti na ndatake che ba sa simu ya kana na ile simu ya kana Erastus Kedia kanini wa studio Samuel Musiaga wini we wala wene watu wini wala wengedi nizu ya Samuel Musiaga. Hello Mutongoi. Hello. Kwambia nichukue na wasemba. Aya netele simu ya kana utumani wangi Kalonzo should swallow his pride and get a position in Kenya Kwanza government. Kennedy Wambua. Hello Mutongoi. Hello. Nene tanao. Yes. Yaka kwiyethukisya nenge twina saasi ya mundu kwiyethukisya pole ndugezaja twiyathuku lakini wa yethukisya TV ni tunanyola na kunyoa tu loisi bata unaona kwenza. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Nene tanao. Uneneta mutundwa iyo mwingi ikiti kaunti Kuma mwingi mwingi aha eta woni kana kulyo yu ne kula tiate oko tukona etinga mutuno ko etinga no tonyo zili mungale kwa na ya UPA
nake Mutongoi Kalonzo Musyoka no tukona bano nutonyo zoka kike amani imani now in generation no ikuta Gen Z ni kule chema Mutongo yesu wevu katikate analyzer yes now generation no ikuta Gen Z tondo in paini tio ndesi akimani mwandani oko tumeonela ba 2027 ikundi yako no kwa Mutongo yesu analyzer analyzer no gozongea FM Mundino wa mundu nero mazero ayu analyzer na uwe mosako ewe ndio mundu mosako hey ozo zimo ya mozi analyzer so ni nero mosako ndio mosako ingwe doka kunila neto lazimo Lois ndo aliba ni zuza ni mkalakozia Mutomo Azimio ndivyo ni ndelu. Hello Mutongo. Hello Mutongo. Ninena nao. Ninena na Courageous Pastor kuma Machakos. No tumani wako tu. Na junior ndao manai. Niki atongo muno makamba mokabuke katika Mutongo TV metha mayenda ku kwitha maibwa Kalonzo na Kalonzo ni wewe kwethonga miete ukambe vinda vya saa baidha lakini moka abama yume mawoni mo tio mawoni lakini madai leo tiaja nundu tayundu ezogwa ithia gula wa mwithi ethia gukana wakufikisha bandu obicha kila kinginati Mr. Manzo ni wa ile utotavya yo yumbika ya buno ene ndinezo ndu kwendeye atutavye yota akamba mailira kuitha menanzi ya miau ingi matonyo tumia tutonya kuumba na pamu takamba pass no gozongea aya Lois ri sawa cyo tungamilia ba Simone kana we nonge wekeza ebe nyo ichose aya sawa etha we nayo ete Susan yangu minokelele otomani wako hello Mutongoi hello Mutongoi nenene tenao huyu ni Paul Ndunda munya Paul Ndunda kumangala baiba Paul Ndunda munya kumangala baiba ulelele na Paul Ndunda munya Paul umetangala baiba kukuma Matinga karibu sana Gombene nejui Matinga Ijuni kwa nienda kwa manzo Indo kila maende kwa maya leo kinda maya tele laiza na maya ele kutinda magwaranie na maundu ma Azimio maile kumanda chama choma katauja tena mundu ya abwa kilimbu na yuke laki iponi ati mata ujijama cho kene nigenda wizere iye andwalangi mena monke laki mundu ya yuka elie maundu mazindukie na maundu maji Azimio maekanie nayo mundu mwetela uya kova kukuja kibila ini na ni vitabu asante muno ketha nyamazinga aya mutumia uzino kutubicha mudia na mwelekeze mutumia no watubicha mudia wakabanya usuwa mautumani na indi we utumani zomie nusu wake Susan ngadakosia Mutomo ya Azimio ndevo ni ndelu Kalonzo no musumbe ula munyuve ninga 2027 Amina David Chalo na yake asenye ndisi Kalonzo ekata bala vera ila nundu ni musaliti wake ndaume alike kula kwishambiki syake ngwatanio esu ya Azimio ndevo muvese umana na ODM Kalonzo for President 2027 aya uzinda wetete zito yake ani mautumani ma ilite tukenda imwe 5 edogwe museo maanzo ni motoi ni motoa kwa Matinga tetea ando Mutongoi ni na kiongea sene musio kikuma va kiseve ni Kitui West Azimio is totally divided so Kalonzo should prepare himself as an individual high Erastus ni John Mwaniki ingelesia Tongoi asu onde ni John kumangala kosia Mutoni Chuso mwanaume wa kawaida ni yule anaanza kufa akipigania familia yake. Kalonzo akai ngumu apate kiti ni Junior Samuel kutoka Mbembani Ikombe
na ingi ndo ongea si haya Rastus kethi anene asu swali kwa senator wakwa manzo ati maundu twetwa na isululu nginyaende twetwa na isululu nginyaende kwa kambo yendondo ila mu kwetia kula ni muenda na mukona kuima lelo niki moda tutemea malelo please on hospitals akuna kwani niki manzo no kwitha inene ngawasi development isi anene muno makweni na no kwitha abagubi muno na governor no esaithi ya winene akiuna kana umubikisi otomani Kalonzo acheze kama yeye Ezetu atumia yetumeka kiseveni lakini asia Raila anatuchezea akili akiwa pekee. Shida ni nini? Unaitwa Bosco kutoka Matuna. Ndi asanti kwa alama watuma ni ndi na amina onde lakini nondo amasani enda kuongamelea bau nikaenda nenge atongo imana lakini otoma ni unge wa muthia elema muthia yu fe monaba wetawa Maweo Jack Maweo Jack Maweo etasi yake vile cha MCA ngale fosia mboni wetasi ya mboni vendo monao kana ni MP ekombi yetwa iya manzo a day in politics can change everything na Mosumbe Ruto timu chezo mesuviane na keke siasa. Asante sana Maweo and wa muthia asiachi Erastus. Kenyans are suffering and if the ruling administration does not change its ways of ruling and try to lower taxes and cost of living then the government will go home 2027. Kenyans are suffering and have lost faith in government and Raila Odinga. Their hope is now in Kalonzo Musyoka and his team. Robert Wambua, KANU party chairman ngaliko sia mwala. Asante sana mwene kivila wa chama cha KANU ngaliko isu sia mwala. Aya azuni ya mama ndi alama tosia isi ni mwewe mautumani mawoni mo makulo maingi seneta wakulo makulo maingi FM manini banda be mundu wako nazimo asia amwenyu unomuntu ala mwengale koni yenge muka kumbanga Kalonzo akatwambia babe seneta kana weto yulo alelo woke mali ni kwati baina we kwati bono kana nundu waruto mwana ni wa twaye mali na adi bandu batwa matiliko ila deputy president na asenme kumina lelo ndakwase yundu lelo suilia investigaale wa ruto ile my mama vei na development Kenya ni mbalukumo no magavana matila kwa tambeza sio nituno ni proposal ya kuola imbesa tukwete kukitia with the magavana maina sia mbesa sia maendeleo nundu with aba ikitumi cha gwezo na magavana enda mbesa sia maendeleo tebo metiala sia kwa misala la yuka misale muno tayu kaudi sine bina kondo unu ne sio wake kundu kuna kumalelo mama account uninga bana makwene wetito senate kwa unrugunda ndikule makulu ya su na kanda with maendeleo mama kuwene ni mo kala ine na sikana nda kungo wa mudhama na komani na mudhama baby da bawa izi by the way mo komani ni ndo komani na mudhama na wewe anu kweta Sylvia list mbe ya tongo ya la limo atongo imapasta yani sekitation this your tongo na kanda with the na nzama tamba usovya ya kuma kila sector lakini unza mesu ituba within ya tongo esia kupanga cha kila kinene kila tuyewa na niba njaza ni wewe muthama ya sia kana moba ya manengero sindu ila nini wa kutumwa na wewe muthama ndaye litumwe cha amani tawe chairman cha UDA lakini wa umiwe cha nengwe Barila no muthukumia serikali ondo muthama no muthukumia serikali kwa kitumikira cha nenganitwa ni kana muthama yunu tukia muthukumia serikali kwa unda tongoze chama lakini mwatizolo nengi watongoze chama bado no muthukumia serikali kwa ndo ube na ndo o pau na nengi muthama no mukitwi kinene cha kamba na ni wisi mathina la mevo kunu twaiye muno na nengi bubange nitwende na ati andeto isu nenda kwa sio wa weta yulo wa siasa ni vindu kama tuke no nyenje ni si evendu wa siasa matuko 25 mwezi wa 3 parliament ya Kenya italikwa yalikwa chabina na mwe aolona bitukethitwe ni parliament bitukethitwe utatie wendi wandu na kindu kikwitwa
public participation otondo kindu kija kisomo cha university wiwa kietia thina muno na niguo kina thina kindu cha kisomo cha university nundu besi ana mbinge ndethaise ku university na mbesa ila mekwitu amizizu ndisa kwa na mbesa isu na hii sauna katika ambassador kuwe minya ata kwa mundu wa muika okay kwa nungu tikila kana siasa ni bindu awane kaindu kanini kwa mituke wasisia nyendo no tutembea tena ndo tukwekala nandu neko mara ila mainende siandu ingi ona la make nakondu ithie tandu na kila ndo ukulia kamba nundu no negwite o comment ingewa zindu sikwandikwa pakidu chanendwa ni mbanda kina bata muno na Biblia ni wetete kana ndeto ilone na ndeto ni bina kwa wewe wenene ndeto thuku chuno cho utwika weta ciana ciaku ng'ombe ngite andu mate akili ciza kwa akili ikekalota ng'ombe kana ikekalota ngite lakini weta ciana ciaku macito macio wa meamwe minyambo mwikao ni mutona mameza bina ni mukwikaneza skulu ndia kana ndiye no ndukavita nika kunyo ziaite ukia ikia biti nduvita ukatwika pilot ukatwika lawyer ukatwika daktari kuto to imazinde to ine na kamba sisi autunga andu netina muno nenda kukulia mukamba yitu bindu mesilia ndo twika akela wesila cia enda webundu asate mbai nini te kasumbira lakini bao andu magenya memba imeongwena na ile na imbai kwa mundu rothi uka Kenya ni bikete bandu uketha nisi kwenda nisi kwaza tukasumbe kwa mwandani na kiimani tene na webigezia be mundu wa weto matiangi pa weto wandu tutoma uthuko monamo tikona neza nundu ila nina ngiko yakamba nundu akamba namba ina na pe mundu wa weto lwa njensi na kulya nabaki ukiuka muno kula kwe FM you know is njensi nina die kindu kitanaina mbai niwo njensi moikasyo kambaye nisyo ivoikasyo lakini pe moikayu kita Kenya uko yangawa yai tuma baadhi tu hata tiende pandu bangi yumo ikozu kilando na kukulia nundo aingi mo maiko na ikula ona we nayo tafadhali ndandu kipande osa kipande ndandu kula oza kula kanu malilevu mini anabakwa pe mundu kulenge ya unit ya ngema sindu cia muthembozo atumia alama aende tokomana na mo mara timo pe ngawazi ya muthembozo nisi kana be wumba nwende na kupangwa na yu ndikwenda kunene muno ndikawanange okay pe wumba nwende na kupangwa no kamba imba we watumia na baadaye andu wothe makesa kuthochwa lakini nienda kuya mune nyusu ndu no wa yange wa yangwatanio yitu yito na uthoke watu kwetie kau kwa hiyo sile ya muthama na yesile ya mbanda ona andu amwe meongale yanangi mengali kwethia igeta kamba ni twisene kuni tukwenda tuithoke wa matumia ama ikoke kuumangwa ila ndeto ndugu na mame ukite mesi mogeta utuma ndu kwa ndu ndeto sisi ndani siuketa ne kwata baike ndu rasasi na tia kipata ila ndo ba kulia mundu wonda wa muika nolota kuna akula ona kundu kula kuinge twathi twithi tutewa akamba twewa matua akamba la mege thorai na inge bono ninge akamba mekela bando na mekela bando kwa ngila tu kula tekubya akamba la Mombasa moze kula Mombasa ala mege thorai mwewo sei kula kithorai ala me Masai ne kwenge bono mega jato ose akula baloi onelo ikizuma onenda ikizuma na genda yue ba uyende we kunia ba umbe wambe kwata kwa tongo yala maku ndio kwata kwa na akamba la moza kula ni milioni na asante chose kula kanya natu imekuna andu baki imani matuzindi anondo mozeta kwa winge ijete vya andu vya ambaloya baloya mbinje wana kiniko zakula sio nda hizi ndika namwa mukamba ni mwinje muno ulawo zakula ni yosa nundu wanga kipaka kanu malele ba kipaka kula jawa no utedwa ni serikali wakata ile serikali hata endo ndundu we kambi yaku na batola munene wa mwene ndi wa kwikandi yake na kuigika niko kuna kula niko zakula na kumekona kwa nje nisi wasaikula nogira wala ya banda Zadido Shan rasa salimia banda MP mtarajiwa Kitui Central moteo kwako
Nye nitona kwasia kana mbe ithi tatongo hii mamba yo kamba nomba kati tuambe uprichi kindu kikwitwa chayo love na kwendana lakini tuambia kukoma nojeza kwithia wona mundu no angalia na angalia no nojeza kwithia ni tuolwa ni focus itu lakini amwe azia amwe moka aba mwetha ne mumanga kalo jinsi azimoka aba nao lakini kila kibo twalete kunenga ndaya ekwa tondo twina different opinion you mean kana tuendanite na no siogeza kwithia na itu ta ateti na ndo monenga ne analysis ya siasa ni tunena kila kigo kizungu tukita the brutal truth na nugwe tujansia nitu kwendea ukamba useo tondo ni ukamba witu na nitwalite kwiko uli atongo ya malite kwetu bandu bamwe kwanza makamba kwelesiwa hii ikwe ni mwalite omanakana ila mukwitia maendeo man mbai kana ma region ambaye kuya difference yenu kando mwambe kwikata kupasi ukindu kimu tondo mwene ndi ndakwenda mana chama kini kiba ndakwenda mana atongo yani maba ndakwenda mana cha endo mana ukindu kimwe kwitwa chawe uchumi wa Kenya wisobwata na uchumi wa Kenya wasobwa mbesa elija eke mubukoni kiata nukwelende tukwasia kwa unye nitona kwasia kana changes isiende Kenya nitwalete kulika hii changes isiende atambaya mukama there ruto no kweta apinzani serikalini onaitwa kamba tubalika hii onaenda tuitwa andu ele atatu onaenda nele matuweke chawe matuweke mawaziri ethati isi PS nizikuka tunengane na tuende kwa CIA tu upinzani na bala to andu baitu moja we ndio mmekwaza ni siasa no siasa ende siende kana tuikatiwe nzaweze kwithia hii tita tukwenda maondo ala maende zaingi no beke zikizungu tuita strategy wisije no jaza na tuende kunene ningwenda kwetikala na Senator Manzo kana ninizi muthama niwende na kumbania mbaye ya jawe ya kamba na bae maundu maingi endeza none wewe ta chasia onaithia kamba nitwiba koti nera nitwiba koti nitwalete kwithia twijawe twiya la keki kata itililwa onaitha maundu ni mende na kwikata na kusogwa kisilikalini onaito nitwiba koti nitwalete kwithia twijawe kwa nini zibe maundu mokite maki mbai anjikwenda manene ya monona kwa tondu uwe tinyi nengetwe be mundu unengetwe we osu ni mbai akewa ekata ombanye mbai tuketunene na tujukonena twikwaza tukonena ta upinzani tukonena serikali tukonena tambai tuikulie yoi kuthinambe tuthinambe ata na nye ningwende ambaye useo wa mukamba nituisio naitu no tutone tambayo lengi lakini tuitona no mbaka naitu tuibange tuikaumangane tuikazi munde kat ndatona lakini naitu mutavi ukweli edena tongo tume bai mwende tenesa lakini na edene tonenga no tai takwa jirengae musumbi wa Kenya otai bai kindu kimbata kunenge Kalonzo utai tio huni tondo utai ni chawe utai lela no utai musewe woswe na ndo ama kwitwa mailingi la atongo yukaza kwithia atongo ditama kwika sino si kueleka bendo twita hardliners na bendo twita moderates na maika hata mailingi la atongo ndio kwenda kwazia hii yo mwinenge atongo ya maitu utai tafadhali manenge utai ula waile to akwika atai wakusobia ndi na tweko ni toibasa tambai thank you FM makula lo akula undu ambe wethikizia ati maitu meku muno mekuna tena muno ni methukizia ni mati na wa methukizia nukwigwa kati wa andu 10 nukwigwa andu 2 kana 3 meokwea nimekwenda Kalonzo ekiange githito mbe wondu igite na be bata yugo ukakulia twazie ala mezi mwate iwoni musumbi ukamakulie mwana musumbi ende atuwe magwea
utongoi wake igete ntina tena nawo alama ate tingo makule muone tinga moto aita uwe magwe utongoi wayo tina tena nawo na yuko ando tu mainena ile atatu yulu ando 10 mekwazia makwazia mutongoi wo kamba ekiange kithito pe kindu makweta onena na nichuchugua maitwe kathi watembe ku ya aenda ngale kwa yengi anene na andu peke bathukanio na pe bandu wewa etho metho yeah ethiwe metho achene etho achene mono ayawa baki imani etho achene mono na tike makijoga onabu pe ODM ekale achene ikundi izu zile peke mweka amonye ke kitekeseo izu zile niwa gamba zozo azia kona kindo kyokweta basi yes ndika ndugezeo na kindu kiu nipo wiya wa mundu moyone ya mbanga ba ya basa ndipo meongole na ile na aimiathukia na ulote nemba ula utemwe nulea kwathukia mbanga esu na yizo komana nayo na yimumesia kwa unu sio kethia nitwe wondu ati maitu meweta alame kwazia nimewa maoni maitu memazio ni mobea nundu wake pe mo wa kulia yulua kiimani ba yai ala malisi te kima na mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka nimezo mwiko ndukizo iwekie nimeotwa kipendela ba ya kiimani yulu na maithi mambe kule nana maandike Kalonzo wa Musyoka ninanzika uwo waguo ninanzika na aswi na ala wenamo ala wenamo nyingine na kuma ngone nundu ningitenda ugwetenda withia Kalonzo no wandeneza tie kana amebo ni waile ichetheka lakini pe bata pe kindu cha bata muno kido mutongo imusakwe na nyine weze pe zaingi wiwa otuinena lakini uwo waguo nikana mutongo imusakwe pe undu ethaili ndetha abwao mutongo yulongo wa kawaida mutongo yuzu pe mundu wa amukie kwacha na mwiki ngoni na thiasia ningania na mundu ucio thaya nake muno yuko mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka kilande kuona neza ba yake imani na tongo yesu asakwe mangava na maseneta na MP igundi itatu cia kiima ndize ndino naomba nozwe githurai na ndina mathametho mena na wikwati wakwa nikana mena tongo imaki imani asakwe nundu bebata muno nundu ukoga maku utwazi ukaenda makuwene na yaje be maundu kwenda kwika ba melekele oteti yu ukatia Senator Manzo noitia ngava na Mutula noitia mayampiela mebo unduzu ndu faulu ndu kwenda nundu Manzo awonga manena county ni amwiwe nundu ne Senator wo Mutula awonga manena county ni amwiwe ngava na wo mayampi ya kimiluma awonga manena ni mewe nundu azuna yumbe mo na kwa upe pata ukuzi oloto na kumwe na tongo yala asakwe pe bandu tielete namba kuukwata neza babe mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na ni wote uwenda nika na withie patoneka ukuzi uzuni woka mwiso njenizi umala njumalo kayo njenizi ni kwete oselawa yakaguta pyondo njenizi ni kwete kuselawa na ziselawa ata undu wa bei njenizi ila sina umele na ziajete kwenda ubenduku niba neki ubenduku no ubenduku niwenda na kwekwa lakini tena yakulu zimwe ubenduku le njenizi zinakula ziyai ni wozu wenda na kwekwa yo nenda okutabya neza uketha newo ni 50 yolwa ya ti yana yolwa ya ngula njenizi zinakula ziyai na bege ngwenda kutabya zipo langu kwa njenizi nenzele sileta kukunea mheshimiwa Manzo simuzika mwati mheshimiwa Manzo nundu we lawyer pe bandu twenda tuteji njenizi kamukulia wenda Manzo akakulia njenizi mwenda ni muteriba nenda utwa advise about kwithe wana alignment na political party nundu kwangelekani IBC ndinamba kwekewa lakini yogete kwekewa ile kwekewa kwe miana ekwetho yenda kusakuano almost immediately nenda ukutapia andu mathimea kiwopa uyu undu yudie yathime yekiwo musambwene the ya kaile titona yogenge hake ambuya thima kiuja kele the ala kotete buka ngani mimi injenizi
papa kwithiwa mena formation mena undu wo ubwata chama na sele nundu tithisi me UDA me ODM me Wiper tithisi balamai na ni maile ku ya identify ukethia ni mekuoneka na mai yepe ngukita wa taking no ngita me identify na chama izu wataka no masiobi cho tipo kukwea ati ni meenda loyo ama andivaisi lakini nyeta FM ngatuo matapia ngatuo matapia ni mea mamanthe chama cho mamanthe chama cho ni kana mambe yokusia ni wese moyu mamba kwese opya mameoka na maiko na kambi yo nienda kutibia Gen Z maketha na chama na mayazi o mudhi nite lounge chama pa yakazarani yo ni ugule nebo kando kana mayuka meoka nienda kwa you will see people in their thousands nundu nimeokoma na mtandaoni hipo huko useo pia chama Gen Z bado nasele na maendeleo na uselewa nienda kutibia tena ateti meka ama sabu muno pa mezani ona senator ni wezi uteti wa Kenya ni masabu meyo lumuno na ndikana Gen Z ze kumelela bana ni kwenda singa ideri nesa na unduambe palazi ele kuamukea kwa sisi kindu kibwa ta political formation ni kana mambe yotambia mabwa ta mena kindu kibwa chama chome kwa identify na cha siasa na matambi makathaia. Thank you. Nenda tumine be kulengwa na kule lakini manzo no enene ye banda enene ya FM ndaneza hiyo neni wake ya mheshimiwa Raila Odinga twaze in the events like in the event ni wathi you ni wabaloka ni wasioka Kenya wewe hizi aendete na ataendete aketia lakini asioka hii akasioka ingi oke atolongania Kalonzo ndo ile ndio tolongania senator twaze wasioka ndatekemo ndo Raila Odinga kibira cha yunde chona mundu loko ukakutolongania wambe ni Ruto mwene nundu ne mwikwetie muno amutetheesie osakibila kiu na undu osakibila wetikila no le 2027 yavika miao yaku ni mwetikiletie kukola kutia na icio kaingi siasa thinu kuma siasa nundu nena siasa eku nwalida ukudwa ume usilu kondu wau aneo andete kwa Raila no ndumwe akatalonga njomwetikila na ndwala matutabya chumwe Kalonzo na thieweka ndakwa ndo Raila magenda umwatia makamwatia ndo Raila mwene akenda makumeimwe akoka lakini yute kwenda kumwekwatia yinu ambeta utubalo cha kufikia bau mubango wake ngoiwa bwa mubango la wambala mubango tebo na pia kitu cha neno wani FM kina bata muno ngwenda okisiokela mbe ni ngwenda okule mukamba esilie kele jise kana be mundu wisiana si sukulu wenda ivaluke mutiani si kwa tanzilo si kwa tandi uduko maambeza siake akaiva visi na yesi ada mukakwata ndi ya hii moto bata mundu wonde azana siake sikendenza akasikia biti akamanda mbesa muno akaiva school fees na no bwo kulye ba siasa ndo kwenda mwana wa mukamba kana mbaya ya mukamba ikabita nomba kome boye mbonjo umenene nesa umenenge pina nundu Biblia ikuya ndeto je pina ko silia muno utana nena ndeto mboku yolwa mwana wako ni mu byamo no senator banda okay go wona weona asioka retire from politics eko retire ikana weona be mundu gotolanganya manzo ya tolanganya Ruto yo nenda kwazia kana mwana uziwe ne wizi ni mundu wa kutolanganya maundu kindu nitono weta ni alange me azimio methe wanake mesubi muno ni mailite kuosa mwana usu ukatiwa ni Raila yeyo kanaweze kuna nimebanga kanaweze kuithia upinzani na wendea kuithia we upinzani katiba ya Kenya nika kwasia kana nitwalile kuja na upinzani na upinzani yalete kwa serikalini na nini ze kwa makwani maendewe okotini na otwetele tuone ando Kenya ndio metele na njasi kana yo ni gwendo tunge musumi wa Kenya mube muno tondo ila tunakwatie mathina maingi manetwe ni Gen Z na ziane bana bikie bando twetikila ta serikali kana Kenya tandi ni nene kutesiama kutea nduwe individual ni nene ni twalete kwika maundu
malete kuya Kenya mbe weze kwenda nitwa ayumia tachawe tandu na niwo kuona ende unekie anasia nitukwenda transformation nitukwenda unity nitukwenda Mungu no niende unekie ete andu alokwete kana kinyithe ile wembe natwambe kulo ni maundu ma ila kwina crisis na nze nitwenda mundu wina moral standing ya ulo muno kwika kindu kweze kwithia ndonekana pau na nthi ithuke tutwike ta Somali kunigwa jazia ne kindu kiseo ona bala nikena ndiye ngale yengi josandu lakini kwana njene tunaenda choice ile nthi ithuke biu na yanangike kana twimisobe na twinambe. Thank you. 2027 andu mebange ni makwikata makwibanga na Kalonzo mwana witu okamba tumwendete na ndeto zia tumwe kana sio mina nenda umwe kana utongwe winengana wae wika kwosa na ndakaeteleke we interview ende we interview jizi chao sindu zya na ni mundu wina profile yulo muno onake a create movement yake itakuitwa wiper itakuitwa chao lakini movement ambaye kulikana na andu nesa na tujazia ando ange maukamba onde ala na matono musangi kanweze kwithia nwekata no waso tongo onze ametikile onethe mesirikali ni menza onze ni cia chawe cia mbai azionde tikwete isu mutethesia ku nda andu twikasia ene makuya twanyibe tondu beza ingi tukomana na komana na manzo chaza manzo komania na banda ni wa UDA kana ni serikali na ni mukamba I think si ndu izi twekana na sio. Okay. Thank you. Kudora na sungia zemani ya agency nimendie kuandikithia chama na mapatwa serikali hapa kolea kukira ndo ba kulia agency yu una uhuru wa kulika siama ingi sievo ti lazima uandikithia lakini usio kwenda na usukumithia na ni ba kotini meobo witheme na uhuru wa kuandikithia chama ni wanengana kila kingi na kundu bo wa ila twathi Central Kenya kana twina atongo ya nyive wakabeni mushomba ndirinze tutembe na kila kindu munde nyaururu usini mutongo imunyive na alangi twina mo baneta seivela ta Judy Jomo atwa mbunge no kweta kwicha kivela yu unity utembea na timu ikwicha kivela lakini naze kiima kikesa usovya chama kana chumie chamani kingi tuende lakini tutembea na siasa meta sia ivela. Thank you. Auzizi natoa akaunti ya Makueni Dani Gitonga Manzo na endi Moses Banda ni mutai wa President William Ruto maundu ni wako ni lobia ni moteti kuma Kitui Central ni kwa 2027 ndo hapi kokwo akethi wa Kindoni nengi moteti kwa weka maundwa. Asante sana FM tuminene ziwa no mina metoki ndateke mwanus undu ambe kwa itinga undu ambe no kulia itinga kuketha kulia yes nenda kutebya neza kana ndenda kutwa ile bukune ya Nicole Machiavelli ezita wa Prince usuni mwandiki umwana musomi wa Italy waizia ukakilia otwaeta ngale ya kutuko lelo neweze la ukayugethia na mwe bumbeno ethia nduma na nengui nembo kana nembusia na uyete ngale ya kanitie matane za withengea na mwizi wa aba kubino yonete enda uma buleluni welo mana na mwizi be kindu yesi na kindu kila yesi ne kana pe na mwingi bipinda munango kwiyo ilikete bukithekani yete leo mikite umepozia baini ni kana ne oyumele monane yine ndo kutapia na mwizi ibukithekani ne tinga wetha iketha ba Kenya ene ketha Ethiopia nenda ukutapia idinga yani etia ni utapisia ba Erastus yani idinga ni movement wetamu ni movement yani ekatwa ba kwete kila kindu kimwe yani na idinga ni wa must siasa cia Kenya ibinda ya zamono na ambatie level yake yokumba oya the level ingi na evo nandu make mamukwata amate utelema me Kenya yonthe na wethia kwanzia mwaka nengi na kinengo kinene muno cha oteti na zindu zinu kwata na siana no utumia na nithu kuma kuni ando gutavia kana onetinga ya ambata baya Ethiopia tiba Ethiopia ona thibu Ethiopia nenda gutavia zibu ikakuna simu
ofisini ba ya Orange House ike ya ODM nenda boike oninge ndo ni eyuma ba no se ambio ya kwata njoyo gile kwoko na yo gile bana nyegoko ya siani matongo ilanguthi na yu asu ya kwatete yoka yoza wala tongo yeliwe ya nenga na serikali na ya mina ju ya si ogenge ba ya si ai nekano ze wanga na njoza arati na sosi ya si ai hani mwa na asu kwanza wazizia meba namba ile kibila ja namba emwe kitire kyo vacant choni chao na nenda kuribe kigala ki vacant ona ibindele dinge kwetha yo Ethiopia okay nundu akwethiwa niyo ya ile kwetha thipo so nundu sio kwetha twanena na kamba na nitwatunga mubea ndu kwetha mutu atio neza yu ya kuna tukanga ni mubea muno na nyinju maluka ningwire mesakwela yakwa nanga ya pingwa mu thongi tikethia no ba na njuma luka pyo beke ndu kala kiwe to no banda na no ngwenda tikalende ta kamba tikisisi njuma luka pyo na nyenundu ndi kwa wipe pepata nundu utongo ilote newo wo kamba ula we kuwe na wingine wa wipe yo ibe laino ti sikala sithenge wa kamba sisilikali no seo kuilea pyo kana pe opata tika sio kana bambilo wa yema tikulanie si pe lai tisile kusiosa na tika banga kusiosa tiza ta siosata yani tile biwe kana te bambilo wa yema te inene pe bata unduzu twende na kuwiki akili nisitu nundu otambai nitwele kwikala tu imana kindu kila constant nikema tayo no tekala kita wa change ubenduko ni mubya mo Fred mbada mutaalamu wetu hapa no gendo kama atabuye mtu mwana mukulia ekuli huwa kulia itinga yathi kana ya shoka kukeka na mundu cio athambiye ngai ni wawezi we mundu wa Francis Kioko niko Nairobi hakuna kulala mpaka mwisho sawa nitawabika mwisho waikombe omonde nienda okua mesa kwa pana balastima wende muno ando bagenya bawe kania tabia uzwe ndogo ameza kwa nani mwe tupazania tu yangu yanaweza wati onda mogelomwe ni uzoeti tu tuyabika bau bega tweke koma tukaendelea inga mwana wa binguka ni mobea mheshimiwa Banda bwana FM na Senator Manzo nondo akuka no sio nondo wa kuwakilisha kuzuza mwanya wa Senator Wambua ende wachuma okete Senator Wambua kwendane kwanga ili kwaje tukela nake nondo no ikirisi kana ketha bo twithia ni wachumwa twekiwa yenye twara sasikitho kwazo mo mo yako alaba telesha kwa ile kilugutia kuombea siasa beni mwaka mwandiki na mumbanya wa livoti ya kuombea siasa ndeni wa vilingi witu wa Mauvo na indi tuwaka studio mungoni wa visa ni Kevin Mwasia director radio ni akana TV ni tuambie na TV ni Lois Muthama mweke na indi radio ni Sam Maunda tuwakangale ko ingi ya playout wala wegithesi akana stream si sawa sawa live stream mitandaoni ni Joseph Kiteka kana Ndongoi na indi ngale kwengi ya Ndongoi pole omonde ni Alfred Mwalo kana Maklov nweze tuweza na Ndongoi niwe uthio muone neze noze Ndongoi wengale kususi yata nweze kwenye yata omonde Maklov no kwati mbia ngale ko nisu na ende graphics ni wini wini tuwe wevo ne wini ndonge isu timu ya kombe nozio kazaidi ya ne watu amatambo muthembo su twabika muthia vau twithia na ila ingi kwa oyu tiwanesa